hey ayasam papa kwakosa chinyanko posachie na okase ebisi wode ne kwasia epenyin kire sana bika o se wode ne kwasia epenyin kire nanso aboa wo petese wono de sebe praduasa no nyamia ne nukuranim ni ne kwasia no wode penyin kire ampa Asem Mpe Nipa nchumatie ena sabre yadu soyi hey enafie na enafie no de aduru babia bibia tumisi wo dwumadie we so ena woso wafutu sem ene sei ena no aduru ho a ye ma wo bibia kwan na ono so wafutu sem a wo edana koma so no wono so adanadi said ye so ya famu aba na ye so ya tumi ede aboye bra no so aba pawo sima edu emienu ewo Sompa 93.1 Chumadie we na santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no na bronya bosom ye toso ensia no ne da etoso edu ensia ne 16th June 2023 kropo twedia po basa ya dom na boss adai aye biafo tetekwa framwa wono na ye prakasa jamadu wo friti krotia na ho abo afie mu we ene nyame ye de ho abato ne so sa nyame we na ye botan Asem Mpe Nipa yede ye ho atwere no na se wo twere Asem Mpe Nipa dia na chasasisi sam apo menteme ho ase no eno ena Asem Mpe Nipa yede akire na ye pene pomasi bre edema o somdua buano ena Asem Mpe Nipa ye pese ye nom ewo asantemama na obati omono asam wonka odifo po kwabna David obati nenka ewo dwumadie we eso bema usu kanta kranka kuma woni de hia no ene obati nenka ewo apotwinim ene nyasam keto akra mami yabua akua esuama bronya woya abrewatia obati nenka ewo dwumadie we so na chief executive producer said there was ya transe no ene ekoba jese sempre mu bema one memma na aka no ene ekagum kwa na ya mensa abra paka producers no sa ena bansu ni de hye kwaku yeboa wono so eka producers no mo bo adwuma na wo kajagum said ya Asem Mpe Nipa no ebefa ne tampa edia efra na uko MC awa Buffalo Soldier bema 10 gram no ebo adwuma sa na systematic kwanzani abrantie no wono so MC aho wo bo adwuma enya asem keto akra ima mu bochi dom sa ena David omo nyina ebochi dom said ya Asem Mpe Nipa befa ne tampa na wode efra na mi bonkum hene nana ya mensa abrampa ono ena echichi fudie no furuma ede ma Asem Mpe Nipa dwumadie no ene anwumre kofro bofo mpa ba ma so keto am yi pebre na asa ya Aboagye foso ni ti foso me na meti atwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so na me ka kire obibia se enefie wo wankasa no wo sa konya bia ba se tufoa wo ene wafutu sem ene sei eno ne mpempi ne fiada ya na yede ebremu ne de apotwe no so abetato enya asem keto akra omra sam mpomte sei nyame adaroma Oforisuo ba ku bibia boko de bibia hyeye na okay ya na edrume bia na nipa ye mere ye no aya na ano ayedin na nsu ni nyina no yatima nante abade a na ese otwen de amponyankopɔ no one ye de ne ye na enoma bi koso Oforisuo ne fi de ye behwe ye besre ye maame nom ene ye papa nom sa na ye beka ye mama no ana ye ma ye hwe omuye Oforisuo ese hwe omuye pa hwe ya nya adwen bi se nipa ye cheche nkwala ye che omo na ese so atwa ye adwuma pa na no ayi bi a me hwe ye e wo me fon so obi akwala u ko school na u gina kwa won na ka gina ma left unim no akofro ka no na lock your ne say fire service ni bia na ese custom ni bi officer bi o monitor ka no eno hu se no akora no mo de na shaka ni nkrofo ni nim ni ba bia eto dika na chi anti traffic light ase ana e so red eno mu gina na osi ye kotwa o mo sa akola no ofin o mo se o mo ofa ase ni akola no muje sa ase mu oyi enkura ye ja o mo kwan mo mo ko school na be better se wan kasa fa wo ba ko school mu ko si school na ye nyai se akola na ye de ne pama no ye so on ko school hwa eno ma e ko so wi ase no ene kasa hodo aba no akono de egu ka mu no
senyamia mpata na oba senyamia nso ni man so na adwen mu pa ka ne besi obefo Oforisuo no mo de ne tra ka mu na custom officer odu twa no se no menti ase because akwala no mahu se no nko na gina ho ti se mo se mo faase ne akwala na menti ase sa menye ko na bia ampani ampa ni nwane ampa yebusa akwala so bi ni mo mba bia mi gina no ma fam se o me mentra ka no mo kosime na che se ho no mo twantro o mo ko ka ni mu a ga na rasta guy bi sa o mo ko ka ni ma etuo ene nse kan a egu ka ni mu ya che se nkomo akwala no komu kodwitwa no o mo koku no eti me fa kwanya we so me sre mu amuma ko suku so ye be ma oyo ba me sre mo especially man no ube ko suku abomodi nyanya adaje na fa akra ne ko she headmaster nsa ana headmistress nsa na lift no ana ye ka masase mo lift no empanimfo ko ejai tinkola no sebe mpeduasa wo she suku atare wo papa ko na wo ma me ejai kwan ka be si onim na me enkosi no Africa no ene no ma e koso no Oforisuo maka me se Ghana ha wo pese ne ya onya sika obenya because of no ma e koso no Ghana nkwani nipa ba country a obasoa akwa be alatari bo se wo pese onya sika pa ntem abia Ghana because wo ye nkwasade bi kwa ye chokwa ne ya e wo kwa bi so etene se wan hwe yie na wo ba bi asabe wo hwe ni suku akodu ba bi wo ba na kwase bi akwasa ne hyebre ya besre awofo no ya ma no so muntie ne yie pa Oforisuo me de na mafutu Asem pa ho na me de fa opakura musa me biem ho na me de fa any reserve no kakra odi for mpom te sen bra nyankopon adawroma bibia boko de adum na ene bra wuti brofo na koso obi tinase no oh yeah mete ada bi ka bibia oh yeah unim se odifo mete brofo akasa oh yes na na wo hwe de se de na senior match to brofo na mtu say yes my comfortable. Comfortable. Yeah. Okay. Also, a kufado kasa. The way we see casting is different. Oh yes. Now also no idea. Oh, my comfortable. Yeah. You know, yeah. Okay. Oh, tine wo hwe yedua bema obegina hoya na watakre inka krado. Wo hwe brofo na wode bana so appreciate. Okay. Number you very fantastic pa because now o bachelor say o de batwia oh bra so share the way no see my comment for a kabuma wo kire say ne brofo nyina no ne brofo nyina me bontofo no kire say nyame adom o de nyankopon ase say o batere wa media no hwe nkabum no wodo ene kroya ye wo e wo company we mu na obentiti munim adwuma no so koso say de esitie na esese o de asida manyame afi titru pass no o de asida so ma empenifo ene ye nkura ya ye wo mu in fact okasa ye mitwodi mihwa mitimu se binwia omra samoa obre o dey bra e two person o chese kwaku anti ase toda odi empenifo do mo kokot toda ye meeting ya anya ye o sa bra o je we me na me ba je na se o na che na se Osuopa mon fashion up mami se ye free wo ba ye no but ye free meeting as a no na yes na me no ya ade na me no ya ade no no mo o se dey ai efiada kokote de den kokote de be pam cheche ne wo se enya me na wo bebusa me enya na bebusa me kwakutu na atre na se me se me dia no ba no se kwaku en se mai kan en pese ba kan ya ana o se na brofo yi de manti huye o na kwaku o ti bi nam so se obi ka brofo na wonte brofo kra na fa baako ne fa wine ana busi na chill wuni ho chief wuni ho nipa no kre nipa wo kwa America man nipa wo kwa America man on first na Germany man no according to history no na want Dutch atokota Germany abo bra emom de enti me catch us kwamra e mane haw ama renwo ye wo ye no oh kwamra ye pie your Oforisuo na kwamra afabra ye pie Oforisuo na enu man de nem no men ba kwa wu me say enu man de nem
yɛkɔ Facebook no so ɛkyiri wahyɛ obi asɛ fidie wɔ so asɛmɔsio wode ɔfɔso tie ɛnɛ woba mu mfo ato ne bɛma wode sɛ ɔsɛ wode wote bɔ megye tom na mmom me se ne kora megyina sɛ kamera yɛwie meeting no wonim ani nkɔmmɔ bia wonim ni nkɔmmɔ mo bia ntena ne kaa mu da ɛnti sɛ wobɛtumi akum nipa sɛ wadaroma lɔfono ana sɔfoɔ ka sɛ ɔkyiri mu no nka ɔnka kakra nkyerɛ yɛn wɔn deɛ so wɔn de batwi bɛsɛn mede bɛti bɛsi mete wase ba mete na wɔn ɔnka borɔfo no ɔsɛ appreciate ɛti ɔno ɔnka borɔfo deɛ kɔɔ so hɔ no nka pɛsɛ nka woka ɛno a wɔka deɛ senior man ka yɛ ne deɛ menya ka nyina mɛtumi aka bi ɛno na mepɛ sɛ metie ɛti ɔmo no ka kakra mmerɛ nti ɔka asɛm bi okay ɔsɛ ne kaa no bebe si no ɛnɛ na mahu sɛ akɔ ne nsɛm bi ɔka bia na ɔboa me na mɛka kyerɛ wo mɛkanta ne da biaa sɛ wɔ sɛ wakɔ Italy mam ne ade mɛsɛ wɔboa sɛ afrɛ sɛ sɔfo paa ɔnye ntom sɛ ɔbɛbu sa na mekyerɛ ne mu borɔfo no sɛ ɔgye tom saa deɛ a ne nsɛm bia wɔka bia mɛsɔpɔto no ɛnyɛ sɛ abɛbɔ no anti saa ɔnka ne korɛ ɔlagye ɛna asena police na wo Friday o bra ha ne kwasɛ kɔkɔbra ne ho kwabena nokura asɛm bi wɔ mu aka bra wodeɛ mɛsɛ borɔfo bra yɛpie yɛ na to basɛm ka biai to basɛm so mi ka biai sɛ kwakyɛ kwa sɛ ɔbɛma ntoma ati dedin sɛsi akora yɛte akora na woka asɛm yɛ express ho kora no baako bi aka mɛne mehyɛ da sɛ bɛyɛ so no yes computer no mitimi ka sɛ bɛyɛ to ayi ne bɛyɛ ayi ntɛm sra kasa comfortable feel sɛ ɛne de aka mo what as yɛ o ba yɛ kasa no fro bi mane nkosa bra chief wey ye pie ye no agya akokora me kɔtwe ba bi di etimi twem ba bi na ofo si oba me nkyɛn ɛno se kɔbna o te bro fo sɛ me so wada roma me te sɛ me kyire mu ya no saki bra ɛna ofre saki nyawa ofo si ofre saki si no sɛ busa na me bɔ ntofa ɛna saki kyia me ngi sɛ me defend me ho afre ye mi hu wo wo se wo mi ma wo no wɔkyerɛ bro afrika hwɛ wo suru no kakra hwɛ boyo baby am gina bi obaba ɛna pɔkɔbra na wɔkyerɛ wɔde borɔfo no batwi ɛti obi a obɛhunu bia no wakyerɛ mu akyerɛ no sɛ borɔfo akɔ so meeting na sɛ no ahɔho a nansɛn no CEO da na de kyerɛ sɛ afiri ɔkɔ ne bɛyɛ adwuma no ɔno ɔkasa no ɔpotɔ kakra kwamna kyerɛ mu foforɔ wɔ twiri mu foforɔ medase yɛnua bɛ ma no I'm sorry yɛnua bɛ ma no senior man friend no okay ɔkyea yɛn okay ɛda yase kwanso no koson sɛ ɔte tarwa media ɔbaa yɛ no ohunu nkabo mu ni ɔdɔ ahofama ɛne adwuma ne kankoro sɛ de ɛbɛyɛ a adwuma ne sɛ si kɔ no ne fɛso ne kɔso ano no oni bebi ɔbɛka na emom ɔdɔ a yɛwɔ company no ne yɛmfa saa dɔ na ne yɛde encoding nkabo mu ɛno ano na ɔma yɛ appreciate ɔda yase bra oh chief ɔma baso that's eburu sana koye no de waya de o de bluff bisa no ne bluff no nanka mpese o wesa kakra bi nanka se no na me ka bluff do ka so o da bi no de obeka ne ketra because na no na wo ka e ka e pe putru ko se Britain na ayo mo ne be you know what abewe sa bluff si ya because mo say mo wa chere Britain no transport ne bra short ya say I will Britain bluff no wo ka we had e kwa na edin anhwe na wakọ ne ketra ma ni mo me se me stand for say se wo se me wanti bibia mfiri na chief nti host mani ka kwaku na ache na se me se mani ka bofo chief mani ka bofo o da bi tie o tie aha ya me ka bofo but sem na wo ka no me pesa me chese me brofo ba ko amaka ho teche wo de 10 oh bra yeah ya me pesa me no wo de wo te brofo mate short ya se ba me de ba ko amaka no e che wo de 10 na wo be yo mate se de e ka na akura na wo de viete yo comfortable no so comfortable ma ga comfortable so nti ofo wo de yemfa ne sa nana we na sem bi obeka na bia e na me kwa me nyi ntum da na wo de nyi unless say
wetima kan the crash say kwaku kan bibi ante sa oza times was say okwa Italy ni ade ade ye busan say en fa na Italy bo no be na oteso o se train station na ote what's the train station mpacho na Italy train station you want what's the train station what yeah o baby to say yeah overhead asia oh bra me no ade ba ko say bro ben na what so administrator Asaki mechiao Asaki e bia pare mo anase Vicenza en fa na what kwaku nie o se edini de wate odon fu breda o mo fu breda mate na be na so for catch us Wokota train station oh eno de me nka se bakoto me se mako okay bro no be Italy bro no be na wo so you don't know say bia me ko camp kwa na something by you but camp be camp wo bia no ye wodi ye wo ho hey ye wo bema camp wudu nkan ya ye betma bema camp ahemfa na camp no wo but you don't know anything why you asking me you don't know anything why you asking me do you know Italy do you know Italy minnim Italy so why you ask now so akọ oh masa na me say minnim ho kra no bro no a wote so bo wodi am I your teacher you know your teacher so every day you come here and you tell me na me pese makwa akwa bi betra ayi so obi show so me pese me bo show no wo so owie suku wo hen fa e no mko no mgogo na ente sa eti de bia asem bia wo ka na bia kwamra amafo ho adwuma it's okay I don't challenge you o de yenko it's okay Johnson na adade nya obo it's okay okay ba usu ka taka kan pom nyankopon adaru makaka na ye ene no odifo na akire brofo ase so yes wo ko gifiri ba bia po no na che copyright no no ne mic on focus snap opa on drive ukuna onya hwe na bra ni ente sa nya me se me pese me tuko tia me yam de tia ne se ka meka ye po ye no me catch of photo se me catch of photo se me no some watch no photo maka udware onfa okay enti wadaroma on say nana brofo de oti brofo se dan kra visa ne de kwa bruchiri time wana me twi taxi no na me wo taxis bia me de BT police for no omo gina ho no operation a omo stop cars no me do no magina na my bia me ko dunkwawa santase kwa no so no bram say yes sir na ma chia no am say please from here to Obuase how many malams and I say and I say please from here to Obuase how many malams and I say and gaba police ni back was mice na work no and I say hey and I can malams no how many age for Jimmy free say ko ne ade na wafok me na matwamu na nimra no so wachem na gina na che say metumu sie nko na we de umru nti brofo ne de ye kwa no du ba bia ye ha ye ho on so hwe aman a wo mo ankasa yusu wo kasa na ya na wo mo koso ntem krumu say afi na wo ko brofo akwa na wo che na de wo brofo na sa na no translate abetwi wo na adwene mu ane ade ye nse me bebe bet ya abane sa na ene ye ifiada and na fie die Mr. my chief abaso in fact me chief and then why fe me ba cho hwese omuntu mama me mizumi no wate nche chief adem fa nche no watu yes to matum yes to onto minister ka chere wase odi for poko ba so ma mizo ba and Dr. Selaso do die jai David doctor wrong but chief you are beautiful mind. You are so beautiful. Today I see you are different. Okay. Am I right? Yes. Yeah, you're a different guy. You're a beautiful guy. Thank you. Every woman see the Facebook and you hear the radio. Please call this number for my senior boss and you call them. Blah, go on. Abrotia. And if you deal bo. Na wa mo Superman no ensi e na kofo betwa mu no. Okay. Katakaka. I say me cry dem anu asie wi che say ifiada no afutuo no ya na yetu ni fiada na kasa no mesisre na maje yi otumi wo mnasa ma wono matwam because edu fiada yan she afutuo nipa she da mfa no dey abonte so Monday to Friday no obi aye de wo be say wo be ye no Saturday enye fiada no afutuo no ebe pepa manfo enti ifiada afutuo no dodo no anhye da enti enko eno ya abonte so fo no kra da utufo a amanfo betie pa ye dwada because ifiada me da kwasiada no a wadi usika wani
wani so ate wan no asem bi e be ka kire obi a obeti because wan kasa no kapre ni ho ana wan kasa woda ho no wadi kan tu hofo ahomache na wuntumi na no nti fiada de na na be yanke nhwa futu okay abrotia Afoso be ma ye na nyame adom ye nyame ase wo mpempen so de abedru ni ye ho ye ye gidi si etiefo ne yahwefo nso nyame adom nto mu nyina ho ye nti no yaba ye sa ba be boragum nya na ye fiala obi na kan si fiala. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Enti ye pa be na ye ne ye tiefo achede ye wode ma wonom se be ya ye nso no be ma wusu asem na waka no fo so be ma enye no kreda weekend si ya na manfo nte ye nka enti wonim Friday de no ena ya na wonom de so wo mo ene ma ba ko mienu so e wo weekends no e de ko juada so se juada no e be sa bent no efiala na foto no ya na ye amanfo de bo wonom ntoma no e bo wo mo bra Saturday Sunday before Sunday Monday na bent no e ye enti one day de on hold one kakra na akwansra na nkokosra no mo na samo ho no on twentwen so ansa na onka binka ho na ye ntu omo fa pa ni titro ne abrochefo no omo fa edwumade eni agro kura enti no award wo mu enti no mo de bom ho banti Facebook na de ye wa live for so Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 sanso and YouTube no Sompa TV me so wa abrocho pese wutie fa online www.sompaonline.com www.sompaonline.com ofa wa ade a ubetimi ate yen ka pese ofra Asem Mpe Nipa so a bia na ba bia wo kɔ no pese wusi from free car nim 0546 883287 0546 883287 and says 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 mu bia be free bia no ye pon program na ye beje wo so ne no wakasa na so wo channel pa no obetimi afra ye na yetimi ahwe etu how no ano ede amafo so ye nkwan okay eno ti me ka chew enne anwumre se wo da akosi daben odofo wo da ankasa akosi daben akukọ free ase ebon frɛ wo emen ha akukọ efiri ase bon frɛ wo emen ha ade ache han apie twɛw wo da akosi daben odofo enabe pa na wo da na wakwakosie owia de ne han retwɛn wode ne hyew efrɛ wo sɛ sɔre ne kope bibiyo wo da akosi daben dwumadie wei ani Asem Mpe Nipa dia santeman agiatum enefie na ye boaboa ye ho na ye nyina da ye tu ye ho fo wafutu sem ankasa pa enesen omna samoa ofoso ya tiasi media na mamenchia wankasa se ene pa ho a nti se adwada na yo sa na nso anyewu anya kura wo ye ko home e pon a e hu po kwabra abwati akura ntimi nkwasa no ono nso ntimi mesra obi okay mamenchia ke edu gas novin bola no ho enura meko na anya menko na meko ye meni nkrofo ne ko ye am ka so ne po kwabra aha meni nkrofo ne me ko ho a that is a manfo a omudi machi pe sa ovini bi hato no okay na me konso mani mu nwu ase awo foso be ma ya danfu bi efe ni bozi bebi obi amechiawo se ka edin bozi ase wote ase wo se edan bi case bi na ye kan ye no ya be ma ne betra ha ya wo kan se ne maame kwa awade no ne papa na enya yefundie se mbeka ya yeah ne dan no papa ne babi agiaboso no papa ne ba tie ye ne a se edan no so wo se ontimi nkotre mu a madam fu bi efe ni bozi oye seremoni oso ba kwa kotina wo se on fa dan ne ma no 2 weeks pe no nkotre fie ho because wo se wa ya onya ntokwa nko
bozi no na wo ne se wo gina won so abon say yes oswa wo se wonya ntokwa nko to be kofi eto wo de wa catch them say omo no me se mo ha na bibia baba bia no mfrɛ me wati mosin zongo aya eti baba bozi wo bia no me chia no wo yire ne o ma me chia mo na ye wi e bedi nkomo wa kire ofo na ma no wa sem bi so ka na me pese me to aso because e hia me okay na ndo me hwai bi akola bi asebo no ankasa hye ne ho ahoma ahomete ede be ne bakwa akoba sa akola de enye ona wutwa water bay atwa lad bay nye ona agba akoma na akola bakwa akohye ne ho ahoma edu mre bi wo hon ma wo behwe ya nhwe ya mayi a obitimi kuno na ono ankasa de ahoma ye dai ahye nipa no emene aya nipa na na ye dai ahye ne ho ahoma de mpese me kan nyina ne se ye maame nom a wo mo sole ahomache ye papa nom sebe yetimi ene wo baada abosome nkroma oba awo atete oba ma oba dru ba bi ehye ko school a me pamochopi enne wo betia yes yakuma kora we yatwitwa we ni nyina ko gina se yadwen afiri so se sebe enoma bi e baaye no atwa te se first ne se yache nkora akora bi ehye na entwa yo ofosu enne lift no empanifu kura jai enne lift empanifu kura jai ye besre me se na anu ade a me hu ya na me manugu so ameka no enkola wo mu kosuku a ye gya wo mu se wo mu nkwan ya mo mu sika wo mu nkwan nko no especially ma no ye besre me se nyame nkwa akola yi enko mu twitwa no ye che no custom ni ne che no immigration officer traffic na me se wo kogina ye no akola me hu se wo ma confuse na de na traka mu enti no me nti ase me follow car no traffic ase eno mu kogina ye to your friends ofo omu gina no ko no akoya mu de na sheka mu na omu betwa ntro se oye ye ofase no so no ha na mbusa akoya na akoya se mpa cho minim ba bi o midura ena o mo se mentra ka ni ofo so menye kiki man for Russia Ghana ya rasta omu na boys be se 4 ena te ka ni na ye sua wo mo no ya o man for twa ho ko bie ka no etuo ne nse kan ya je sa akoya no ko mu kokko no eno na mi mafutu sem ne se ye besre se wo sola no pa betra banti madwom wo sola no pa betra so amedwom na wo ne be ka cho so ba na wo gya no no so wo ko school no ye hunu na mmom ye se yakuma akola bi abawe na ba mu abi da na be ko na ye oba edwom na wo ko na ye kwa wo mesraw office na wo ko tran na ye kwa mesre yemfa ye mama no ye mama ma no ko school emfa wo ko sha headmistress nsa ana headmaster nsa na ye hu say yes ye de abana ko school ni ye nyan say ye jankra na sawram no na ne sika amanfo ope no apentem nyan nti no enne obi kum ni nwia onfa ho ofoso mafutuo no ya maame no ne papa no mesra mo omo hwe ma ni ye e ma yen omo ye Ghana da pokwa bena bla wafutu sem ai mama ye no ye ho odoye odoye chief wadawro ma meke ye semeto drink mova kamla nto mi senior maso be ma usi misi bako me kazo mkoji bako odifo si mienu faminu no mano e wi asi nyina ate odifo nyoza misi bako pe ena metimi atom si bako pe ayo opanyini bako ne metimi eno so be man bako me bako ko back wadawro ma e ko back eti we mi me nchana de da mova kamla nto mi senior maso na machine mizu papa okay pokwa bena yentu afutu sem ye odo eye se we chere se me do o se ye odo eti mama yempe akoma ye bedodo ye ho ama atetena ni mu ayede na se nya odo a se de Kristo do ne ma ema ne masoso be don ne yemma no se ye kasi ye do ye ho a ebe ma wotimi wakame we ye mi se ni nyina firi ho eti we afutu we de eye simple thing bija Yesu de mo serese nyigide obi bia wote ye nka bia ye nya odo se nipa no wote se wonte se de ewo se wo yima ni bia da se wo so opagya ni bia no wo de firi wakumam na boa no wo boa no no wo yi uboni aya eno ne yesi ne se umua no fa odo ni nipa ntena odo ne wo yire oma obusua obibia o mantamu ni ne wonamfo yemfa odo ntena edo odo tena
Kristo beboa yen medase. Okay. Kata ka wo futu se. In wada romana na medical ke ne fie ntumi ntu bi afo. Adotia. Ofo so be ma. Ene me so me dia me de ma yetiefo enyina ne se ma wani na ho. Be vigilant. Ene se de wiase ne si kono so ya odasani na oti wiase na se unya enida ho a da bia nkofo e de osekan ebedwa nanka. Da bia no ohaw ne amane nko a e na ebeto wo. Obi wo ho a oma nani e na ho ni enida ho nti no eniema bia eni kwan se nka wotena ho e ma ne be fole ne krampo na no watena sidin na aba be fole no yesra obi ase ne etiawa ma woni na wasa abo wo bible krampo akasa e de akere fe ni da ho se wo ye ogidi ni na wo se ne wo tena nyankopon enase na wotutu anamo e de ese Kristo anamo achi a make culture se mo woni na ho fi se antichrist fo no omo ewa hasenom wolom ede wonom afu enenam omo de na ada kwan so ne adefedefe kwan so wanhwe ya wonom betwe afiri kwan tenene no ene kwan trodo ne so na wonom ede wakwa akosi amaneem wa bra eni kwan se basa wani de echese bia wonnam Christ kwan so nanso no na wakwa akodi bonsam achi enne wa wo kɔ school wa wo sua ade science no dwuma na se wo sua enwoma no mo ani na ho na suku na se dwuma sua ya yesua no sebi ye kwa at the end no obia esa papa mu kɔ ne fie ayeti se de adua bia den aso nhwene na enoma efiri ha se no mo we efiri ha no mo aba begu so adua no mu de etu ana se flowers na aba no emu nsuo no atwe se pesape obehu ane se obia akɔ ne baabi enye se na menua no ena madamfo no ena ne se no uwie sukwa wanhwe obi okura wani janshi ne so biem ena ode efrati asefo asate so enti me ka kire obia se ne wo ye osuani am wani na ho wosuku na wo konim na wanhwe yi a ennam enne honhom wani ye nyankopon waka se adasa ye nue wa bla ode obonsam eto fom no wa wo se ennam wo musu nti wo se mo cheche decentralization ye government nko mu na wo o mo cheche abafa honbone nti obefa ba akobi so obaho so akotwe ewura so ban bi a eni kwan se wo kokɔ wura mu usu adwuma am wani nko adwuma mu wani na ho oba walefo bo wani na wo sa abo wo emu obi mfa na asem defensem eni ko wa ne atrosem no eme fole wanhwe ya wadepa ebe hwere wa bla wo ma wani na ho nti no me de kakra ofoso na anwumre me so me de ma yetiefo ne ahwefo no okay abrewatia afuturo na wode baaye no na enne kakra meka ade akere emabunu na me de ya afutusem de ama wo mo se uti ankasa animwawa pa adwuma bi so ya se uti ankasa animwawa wo se wo pe adwuma bi esua odofo ye hwe enkane tete no a na adwuma sua ya ade bi a enkoda ani gi hu yie empo na ye maame mo eye wo mo adwene se wo mo behwe na wama wo ma akwakosu adwuma empo na ni sikasem enye so obi okra no a na enwoma no ni tidibua no na so no esanse sika no bi enna botom ewo fie ho nti no na ye maame mo eye wo mo adwene se ana wo mo behwe se wo mo de wo besu adwuma se de daache onsre ena wadi enunti enei ekoda ne do do no a aye wa adwene se wono de ne nanka ne sanka wompa adwuma bi ensua wono soso a ne ti animwa no ema ne nsua nwoma eno kra mpo no woni wo bi a woboa no abɔ so ama empo wode na kosuku enunti no se obi eboa wo na wode wo kwa magazine obi eboa wo na wode wo to adepa mu obi eboa wo na wahwɛ se obema wo sanu dwuma bi carpenter bi mason bi na wayo na daache nso wonsa akɔwano a enkoda no enye sutie na onsu adwuma ana no anopa asɛm a brewa bi eka kyerɛ me ene se ene nkoda a waba no ni kanko an wode ato wonto wonye wadwene se obɛka kyerɛ wo maame ana se wo bi a wa ye ready ana se wa ye krado se obɛboa no ama na kosu adwuma na mpaboatuo enene enkoda no etuo my bet ene enkoda no omutwa
na yemusa se sama bet no eyen sanu juma na yemusa se ene chacha ankoda no eto no yemusa se scam na wo mu eye no eyen sanu juma na bibia betwam o bibia betwam nanso se wuto bibi gu wadwenim na koyen sanu juma wuto bibi gu wadwenim na koyen nguma sua wabna wankasa wuti ebeboa wo a dachi bi no beye japade kese ede amawo anoti enne maburu na wo maba no wo mu nenne me wo mo so pa wo mo hwe na wo mo fo wo mo ni tufom wo mo hwe na wo mo ntia futuo emfiri agya ene enna ho wo mo hwe na wo mo ntia futuo emfiri panimu bia wo pe wansem na sima baako sima mienu bi wodu begina ho wodu betena se na waka adwuma suansem ede akyerewo se utie na sopamu a na dachi bi utumi sua wi a ubetumi ede abobra yenhwe apentam ene anyantam enenam enti yenhwe se ene koda na aba no abrabo bi apanimu bi di mfie bebre abono wo pese ode ene wo kyena enya sa agapade ni bie so fopani bi na kan ye se wo hwe mabodwi se fitaa yi a na wo hwe ka medamu a ma breye pa ansa na minya yehwe enen koda aba wonya adwuma bia nanso so no wopeka akese adem eno ene duru babia ubeduru da ho no na 37 35 28 se yamiani da ho na se yeti ani amoyen ne ye pa adwuma bi sua epe boye dachi asetena brabo se de beya yenso yensa ebetumi akoya no Oforisuo Aboagye ene bafutu semu amedema mabunu eno no 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 ene wo wafutu semu ankasa ene sei hello udi baby afrefre Osei Aboagye Osei Mpe Nipa Bobarka kusande sebon fashion na Africa ni Kenya yenti upani na nyumre ye beda mwase eni afutu sama na modi aba na mama ya penya fega so yen fire de ma na nyumre ni suma afutu sam ni se susunji ni padi susufa mutu ni paso ejan se yang kasa yesunsum krano se ekona sunsum ni diachia yedu esumu sunsum ni biem udru rabia ehewa ubun se san diwachi eno chese nipa no o mera omochiru mu a ontimi muao o mera bibi wo dia obidi wachi ti odigaji ni kwa didie kwa didie ataro so na futu se okay hello fo ma milia yetie wo futu se mpasa me ma ne wabega fo nyina ajo oba pa ya je so e ma mo ni adwuma dase fo me de me toa omuna samoa de no so fo mani bia yo mo say ye pesika adwuma de obi nkasa nye adwuma nso fo obi wo ho pa no pa so ya ne ban wo ko skra asem we maka na mesa aka bi usia nkola ni bia no papa na so fo mu ko skra wo re be ho kesa won tena fie no an na esi akola no de na ko skru se de wo mo no ka no enu ndi so se da ko woni so bete no na oba na waja na jeje mu no na sika na wo kope no so bi amaso enti abata no wo munti afutu so mi pa no mu hwan kola ni yi na wo mu ni eja pa de rade di wo mdai o so me da mas okay hello Pato mo maju Osei Mpe Nipa na pato mo to say krupo twedi apo adawoma yeah that is I'm a part of FM kind of basically
from CDC. Yet you. The Tajo, my footage, and Gravano. Young Sanya Mistru, and to Boasia, young Vomograno, not 4 minutes. Hello. I guess so. What food to some and they say, baby, I'm free with thee. I'm free to form Madama. I'm say, Monasaman walk and me, could pierce with me. They didn't walk and I'm a panel. The ever say, I'm only in your memory, say, on Chronicle Square, you ever say, among her home for Munko, you school and Sana, be as moved or Omako. Hello? Oforisuo. Yay! Only Oyibo National, me do Adato in Papa fi. Okay. Name monitor now to Jausi MP for no. Omo me nsape no mo kwa adwuma. Then it's Friday the army monitor. Okay. So there be obefe bia person monitor. Na Oforisuo. Yeah. And then me unia kito Oyibo National, me so me futu sema me di mani say. Ohu boni wo Oyibo National ho a papa e wo me hu so a e ya aka. Oforisuo ene nipa nyo se obi be bisa wa ade a odi be ma no na di a ya fufu obe flew so nya bibi na wo si uni bia no de wa kota baby no ko den obe ka se unye fi manida tu papa wo ko so hu a boni e wo ne ho a wo so be ka papa e wo ko so hu so aka na nipa e boni a e dodo ene nyumre mi futu se mi ma me tia Ginyake Edugas and Obi Bibia boss, the chair. Okay, hello. Hello, go to Bema Modu. Yajiso Penipa. But Nampata, what to say? Sompa Niaka to apprenti Mehoye. What food to some and it's you, let one maybe. And as a pan, you put them at the Biam de Mayena. And so maybe Uncle Sam Deban said, Abemua Kitwadi. Otinyesha na dlewio Sompa na wa manani anso ama o practical do kwanso le oboda me nam nti we ya disia de se ye ne mana ya ba no e di tirim na ye nya ho blasie ama de nya me de ba e ba do bia ye ni fo na ama ye di yankwa amen nti ye de ba. Hello. Baby, I'm free with Dean. Marjorie. About Pamacho, so. You must saw your face, my Joyce, because it's Madama. Yet, you about Pa Joyce. Monsieur. Only for the my back on top of me. Yeah, now I know them. But one more, my show here, then. You are not very serious. Yeah, I'm not very serious about the show here. I'm with you, I'm with you, Mango. Okay, thank you. Bye bye. Okay. Hello. Odi baby afrefre. Good evening, Papa. My jeso baby afrefre odi. Papa say sorry, Muhammad Sedi. Yakubu. Okay. If I say Papa, let me asda nam de mamo. Asda esunam de mamo. Ye bia ba bia na sen okodi e sefemba ya gbogbo anu no. Odi sefemba gbogbo anu no. Obe be na nsam last mo na. Ya kiamo pasu be chimo jamani agade no. Wani mu no. Everybody for Hathaway. Nshira e for umbo ho medima mo no afanfo. Se be wiase be ifo ba e na onyi bonyaye. Asante le be sajo no wanya. Wanya. Mo bi bia mo se no bia no, everybody se no mo ho. Also feel so much in the car. I got about what some hospital no the car I so one that gets Highlander. Don't so much moja. Oba mo yi sika don tuma. Allah inshan kan insha en kamo. Papa. What say Sampa? We are simple. Mo say you tell me. Mo ni say so ni ya. So that police say go baby akwan ke boawo. Mo papa no ya baby say maba. O su fa because the way is bomb din born no. Enso no, yes na mo tie. It's a figure of Ponshira. You cost one to see Pomamo. No more says and come with a Munampa because accepting Nubia and the technical baby. It's then by Swimmer, Isha, and Africa. Then Bana Mubano, and I'm the air pump into Madama. Amen. Hello.
Hello, Osei Aboagye. Peter Yentio, Moonlight. You go to the Abia, I'm a chairman. That Joseph. Oh, I'm a chairman. Now, let's not put your family on the say. You share the Nipa. Any hour. Never say what you want me, what will be about the show. No, wouldn't even be. But I was all two in your Kakata and the training panel. Because for 2 years, that the next announcement for 2 baby, I'm also a who. A woman share the Nipa, a Nipa. And then one day, they are one year Nipa, wouldn't know. And saying what you are, some under respect a man. Then the woman from woman and Kenyan Walla, the very shamai, the Okay, hello. Hello. Udin baby afrefre. Abrantia. Auto collection. No agency. Udi for Isaiah for 41 bakope. They say manya yon desem mesimi kujami on. Ewa he. Oh, bonkwaso. Menkenso bonkwaso. Ofo bonkwaso side one man. Yo. Minim popa, ya sam keto mo fo nim popa. Kiu. Ye fo di kiu. Na kaka mekanso. Nipa ani odon se besom anati piota na otokra. But more than so, but a more be more boom. A more be and can just na baba was in our superior. Na baba was in listen. Near Sabako no or share the one. A more be in 12 to Bonnie. Member foot from 57. Okay, hello. Hello. I don't think I catch yourself on Facebook no. Sompa 93.1 Sompa TV Ghana. And no Facebook. Subscribe on say. Na afoforo hwebi na wotie bi emfa free ho na abogafo ade YouTube no abogafo ade no said no me anam de man abogafo ade no YouTube no so Sompa TV hwebi efa free ho. Hello Hello, Yay it's Emily. Yetie wafutu sem ne say Give the phone to the owner. Hello. Anoti yanko abogafo ade YouTube no so Sompa TV. Ya subscribe na yen share na afoforo hwebi na wotie bi emfa free ho na enwoma enkonkai kama ewo dwumadie wei eso dia santeman agiatum. Hello. Wafutu sem and say ye Maje. Oba pa ma jo so. Da wono benu fase enu me futu pa mo de my baby ya. There's no futu am de ma say. So ya kwara no wasi so. Ana so go school. O ma no papa ade o mu ye bia. Say yensa no juma. Wa kwara ko so re. Se san sam de ma ubenya bidi abo mo ban. Na sisu ba bi na ho kire ba. O timi de chicha. There's some Juma dear, Osei. I just saw war and a better on time of small big member with the moon time of Juma found corn. I would bring what you need on some Juma. If you try them, the men of my fire sister and some Juma. You may hear the dog white. Okay, hello. Okay, I don't think you share Facebook no so akatone bro. Na ye Sompa TV na ye Sompa TV na ye toaso ede afiri ho kwaku obi asem bi okan bi aye afutu sem de yo na ye me yakaka sem nwa wusu na sen ko kakaka because anye bia no ne fan bi wo ma ka obenya kakra e de ato sebe ne kotodwem nanso aja ono de ono na se no so na yi no nti afutu sem ne de minim sese ne tie bia no mutwu mutan ubenya nipa bia ma na tie na afutu sem ye na me ofoso kaka me kan se ya futu sem no ya na ye besre ya nka ne trasa obi ni mafutu pa nanso sebe onfanye adwuma enfanye adwuma me ka me nko na ye fan bia na se obi a otie bia impo obi a wontie kura no se okwa manenyamu a ya na mfata adwen nti ye besre obi amfa afutu sem a ye de ye kan ye no enfanya adwuma na emwa ye ofoso obema ye ne sa me fi se bebo ye adaroma me dase. Okay, yama ahwafo ene atiefo nyina akwaba eba Sompa TV Sompa 93.1 the asanteman age atum na ye kan kire yahwefo ne atiefo nyina ene se asisi sem apo menteme ho ase
eno ena de bedan Asem Mpe Nipa e be pe ne poma sibre e de ama ho eno ti ka kire obi na obi so enka kire obi se Asem Mpe Nipa Sompa TV omo aba a omo de betoa so e de afri ho na ene afie no ya na ye jai e ma ya hwefo ne yetiefo na omo de afutusem eba dodo no na manfo aka ye befa bi na ye so yatumi e de abo ye bra na obi ani ho e wiase mu wapa afutuo ene atenatene ho obi ani ho a wapa afutuo ene atenatene ho se nipa obekon enipa ubeye bibie amana koso na enwoma akoyie toten de amawa ewo se utie kasa kire ana utie futuo efiri empanifo ene empo obi biada wo beye krado se obetufo ewo kwai bi so ewo se utie no na enwoma ekoyie ede emawo dia santeman agiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa no wo tetetu amane homene so bafo wa bonintabam yenam soro yenam fom Asem Mpe Nipa enene yabano na dwumadie we obate omuna samwanka odifo Pokobra David obatenenka ohene yire maame yebo a akua asuama bronya oya abrewatia obatenenka ewo dwumadie we so bema usu kantakaka efiada wo chinadwa na apotwen no enwoma akonkan yepa ekoba jaji simpremu bema eka producers no sa enanana ya mensa abrampa wotafrija eka producers no wono a na echichi fidie fruma ede emame ene anwumire na bansu ni de hye kwaku yebo a eka producers no woko MC awa Buffalo Soldier ene Ima Akiola ene wona waka nana yaw wo nyina ebo adwuma kama amanyoma akonka ye papa na systematic kranzania brantie no ono so MC aho ono so ebo adwuma enya asem keto akra kofro bofu mpa ba masu keto am yi prebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni ntifosuo meti adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asaze so na enafie no ya no obi o wa won se metwen fiada apotwen no metwen na yede nyoma agunsani ani na yahwe de obedi enkan hey ena apotwen na no odene ena apotwen no ejina member side nko a ne member side na apotwen ne gina na yebusa wiase afa na nyina se ene bremu ene titibrem na memme womu etie ne memma ene tete memma no hefo ana hwan ena na epema pa enebre ya yewomu emu memma ene tete emema no han hefo pa ena omo sojako na wuguma so ya asemu ya Asem papa ya Asem papa mo fra bema usu kantanka kamera no metrase chief producer mo ma na metrase ne memma no ene tete memma no hefo na epema mo fra na ma na metrase na ansa na wo ba no yenko 3A Herbal Center ono energy 3A co capsules Coco Master wode abadwa so na Coco yade bia se ebewiewu a ya na ye papa wona fifiri won to kra de eduru ba bia wo montrase no na ayedene wo chia ne to saa no a na nsa de anim guase ba fa akon wo no ni nyina ne se no oyi mframa ne fa ho obetene ho ni nyina ye funya eye Coco no efifiri to a ye papa ni nyina atu ebetwa 3A Herbal Center ni nupa wode abadwa so 3A co capsules Coco Master no ene betumi abo ye papa na eduru ba bi na usisi oya okoto onye okoto kra no aka fom eya maman agira usisim be ma eduru ba bi a ukonsia ni na usisi no eduru ba bi na sanya adwuma hey wo breye papa na sisie no na kura ni padua no enti ho techema ya na eya edin ye papa Coco ya de bia wo bibia da wo didi e wo wiase mu abia no Coco e won so na eduru ba bia wo yamatim eyi Coco e na ma ne basa me ka chi onese woni na iso ye wisi no wo posa anopa so de ajeso to mama so chok ansa na wo huade no eyi Coco e na de sa anyoma no enyina ba na eduru ba bia nkwankwa no kra de
se koko won so no oposa posa nani no na nani ye ko sa no a ya na amanfo bi so onom ade ni bi o dabi eye koko ene sa kofa nim guase e de abre no ba bi etondo tundo e wo manka na biada okwa ubenya 3A Herbal Center ni nupa 3A co capsules koko master no dia badwa so no na ebi ato no watumi e de atu koko na se 0546 107 107 0546 107 107 na ye ka tiefo nyina se apotwe a ye de ato eproso na ye beturu sre ene abasa no ene mre mmema ene tetefo no ehefo na na epema pa omugu ma pa so ya asam kase ene ne da proso yo enya asam keto akra bama usu kantan krankan nana we dey senye asimbia na wadawroma said de asem ne sitie no ma yenchia yadofo bi man bi fe no edem onene yire obapa Mary omo Kenya situba na ejesi bema kwa akakwa yum ejesi bema make se ne je age na asem na ye simple tetifo me ne ene anamafo namafo de opema pa se obisa Andy eni ni ene king omo di chem so dan we methodist one mo ye omo tonton tape ne eyi omo be catch o say enamafo pema pa chetetefo oh masa ene mema ba pema papa enka ne no obu oho na respect wo hono mo entine first no bema before so obehu oba akra no na wanya mfie no okeka ko be say 35 years na maybe sir ena brantie from 15 years to 25 years na ware ma be bro be 17 eno kra wonwie first for no mo pema asa omo de ne aware ye kan say enemafo ne tetefo no dia ehemfo ne power le dodo dia ene enke be ka say eye tetefo no na dia opema pa die eye ene namafo ene boys aba ene emrante aba ye pema papa na unim say sa obi tumi ne dofu bi kwa club hono no otumi fan wo ho ene bema behu oba ne ene ya no obe try say wona ne beda enka ne no na ntisa o na mema no study ma che ansana wa pese wode ne ho ebeka oba no na mpokro ne ode ne ho ka no a ode ne ho ka na amana kwa wie aware ene social media bu ya amanfo eman tumi wawro mo ho ba we ni de na say kra me say ye wo panin bia wanya be say 80 years a wote ase wokekan ma wafa wo mu bomu a na enu be say 4 ye wa brantie bia even ko o university anasa me kan say wo ne 25 26 masa e ma wahwe wo mu nya marketwa nana me pacho tete no na sa enamu yare ne wo ho sa ne ni ho no mo sa enamu yare abua ma ene amanfo akumbi ni ade enka ne no ni ho no mo sa o ene na mafo pema papa de nani bebo so bia secret bia nani bebo so bia pese okohu ade kodi ehyem wo pese wo hunu vin kra ya dro no mu o ti ase enem mema enem nancha ya bade ye pema chen tetifo ni meblebe me see obu on mo kra na enka ne no se one oba gina no hu se panimu bi twamu kra no eno kra ya asem kese ena sata muso na agro ahodo wo ho no mo ene agentini pan ko nya kwan no akoye ma asem ene de safun ye kita ye adwamansem ko na wo so ene obe sha brantie bi ne fon obeje no adwaman niam e wo so no be ma fa wo ba na wo so ena dia bia wo hwe wo practice bia wo hwe bia ba wo me so be practice bi enti and then namafo ne de na wadaroma enfam toto tetefo no kra first tetefo no mu buade fele ade sura de
say en fa wo ba rof no enne bi ni ho saa me kura mi so yi me kura mi so yi me nkola brem saa ne ma na me ntaa hu bi ei enne me pa cho enye ne no wo bitumi ni wo ba da wo fon so video call now be ma ya boni naked na wo ba yin so boni naked na be ma yi twetwe na wo ba no so de nse ruwura no ho tai kra enti ennem lantie ye ma pene de emfa ntoto tetefo no tai ennem lantie pe ma papa na nka ne kra ne obehu so bi wale a efi ni 40 kro 40 years kro na ennem lantie no onware o na de obeye no wale ni bi kra nye saa ana enya ba ku na enya mienu ennem branche betimi na wotwi adwada ebrada ukwada yawada ekosi fiada obetimi afama different tetefo na nte saa edu ba bi no muso nyame ennem nanti aba pema papa nanai ema pepa ema pe tantan basabasa sabe preduasa ennem nanti aba pema ena meka cho no first year friend dance wako dance na club meboa ana wako pub no ohwe say ye bonwum na edum light no mo say oba si ni stress no ne da emfa unso obehia oba wo KYT ana Dubai ana Dr Mensa edum profrom whatever ne ya oba pese one ne beda say yare be ne won ho say de be ne wom still oba pese one ne beda enti na de ye mfa toto tetifo no obubuo mo no mo fele de so nyame pa ena ye maame no mo so na no mo tete no mo nya basabasa sa enti hwo yesetete no ko bi kwa kware efie no owokum awale no no wo hwe sebe yare we yeda mu ni ho sebe mpredua kwata sebe o etwale wo hu saa nyema ni bi wo ho no mo a wonim se odi agora daachi bi obi obetimi awo bi enti no wo hwe no hu ye ansa na tete ni hu se oba we me ne tena me ne kwa akoda no no ye investigation won ho ache no wo hwehwe no mu ache ene de ye gye adwa ene ye gye adwa safon so itita ye nsa no ani ye gyegegeje ma no ba enti ene na mafo de ye ma pɛ de ehu tai abrante pen oba ne sa abrante ohun obepɛ oba obepɛ se oni ni bedi nkomato aso na awotwe ne ntansi onya oba ne na oba ne ma ne ho kwan a na meka cho no efa ho se wo hia no anopai se oba na nko ba bia nkoboto of no akwa na wi enso ho no sa pɛ wofro enti nam nante ne de omo ma pɛ ne de se bempeduasa emfa ntoto tetefo na tetefo no no omu bu omo ho medasi okay abrotia Ofoso bema ene meka se omo epema echen tetefo no onse tetefo no de no na ferry kakra ewom na obuo kakra ewom ene obekọ swimming pool krampo na enkofo abodom pemo ho na wonom eji womani no na ababa wakama oni abranti ebonwu sa ababa na ni ahlete se ya obenwani se enema ekoso wonso no eya na akwakoye enema bia ayese eneferie ene obuo eni nipa eni so said enkwankwa no wonom esi efa ema enei no ofoso no na aka hu bia na ngwakulafo ni nyina no omu so se amagubunu se na omunim se woteto ho ebetimi abre kama de amount enenti na nkwakulafo na eti 70 years 80 years omu so ejema bawa na omu so anya 20 se ko mu 30 sinimo no e de boso enemrante ni bia ni abre no enne obo se papa tifie na ne ban na wode abena ba echina obo so wode akuaba ade echina ya ato aso wobekọ week ni nyina week no obekọ bia 111 ya sitiri ti abasa na papa no so ye na kono obo se echina no so de ne ho ye nyina ne ebegu enwu no so de ne ho adomu bi eti ene se de ne emasi kwando fo so se wo kasa wode toto tete kan tete no ye papa ne ye nana no mo no a enya ade ebeye kane no na wonom no epema no mo ma no mo pe no o ware na otim se wo ware no ne be ma bi wo ho me no krampo de na nkramofo bitimi wale fo eye wo mama mre no mama ne wo ho na so no osa wo mprafo sa hyehye akiri obi susu wale ba konso no ne mprafo agu akire no agiafo wom sofo ma me kora obi kora timi kofa sofo yire no wona na etwempena wan o so be ma kora se wo bi da obi kofa asore obo se asore osha na de oya osha ona wakofa na one no etwempena mi wa na yire so te ho
Oba so a businessman as a driver crap dia bobo. Baby obedru bia no pepe na pan no da ho. Okwaba pepe na pan no da ho. Wo ko ba tiafo a odru ho anu abo abe pepe. Mo se tiafo no mabanye so na ba ku di mi kansa na bepo na so okwa akwaje. Wo ba wo no ne de ho. Okwa wasa ni de ho. Ofiri wasa ba na odu ba bia ani a ebi nso so wo ho. Dan ya wodru ebu akwan so so a ebu akwan ni wo ho so fola obefa bi wo ho. Ansa no obedru keyetia. Obeka na na yire miensa nso so gufia wo mo twen no. Eti enene de ofoso ya kase de nana no mo ma pe no toto enene dia me kase enene de na wo soro papa so kro dia dance oh yeah good me dance me do no okay ya ko computer so adwadi emra Odofo me ma wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke any STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and will be the area to a bravo swam sibra abe heba clinic ebe abeba matia kanoso Sompa Odofo ope baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebere nso achinchini a omunya yare sa ena de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no matu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba complex wo nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie won aso ebe check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura won omode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244 017556 eniji seme se omo ye free health screening okwa ombe check pedua no nyina ma okwa omo use ke bia tutumika ne fo de kire dank ahuntofi nyina ye tie sompa Ujam, mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge ni mu eyi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesra no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter Menum. Na many be ato he supermarkets and now drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya e Ben Accra Gas SHS no for 050-553-6302 and 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 and 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDIG Edweden Krato Yatum 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia so bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert ye tie sompa
Okay, dia santiman ajatum ene sompa Asem Mpe Nipa na sadia nyoma esi ekeka kono yese ene mrim emema ene tete no ehefo pa ena na epema ye ya Asem kasi o odi fo po kwabra bra medasi menchema masi fashion ona ne mane nyina na menchia Dr. PK Owusu na ofaki ona ne yere na ne manyina mechiam na bra titifo no na omopema pa ekwa na titifo fa so pe omba no na ye experience titini fo no omutimi fa manyina wonsum enwurem seven produce adwaye toilet na omuni jima ho yie tetefo no timi wale memu mako 9 tetefo no timi wale mako 9 na ne mpra mai tetefo no wan hwe ni ya obi yire obanu adwane amane kunu enso so na osaso ne obi kunu ne o echefie ni ye boye ho gala eti tetefo de wudi mfa tetefo but this time manana wo ye wo mu emema ntoto tetefo no enamafo ntoto tetefo no because kanetiti no omunyansa no munim de konfa so pema no na ye powerful omu pema no mo de jima ho omu saso krokro ma ese di meni saso di obesi ye wasako bomu wefuo mu siesie fie soja ele komo oba skokuma kantie kosie ele komo oba ene ema payema ye katete memo ne pama na tumse na dwemu ye wise titirifo no omo pema saso de gapade sa mama omo pema na obi won mani koko otimi cheba ni dan wosi otimi che edun timi mfatete ni metoto enanda da mafo never namafo mo namafo memadi ediso we kwato tetefo tabi yenye kafrika cho ni bia yenye go so kosan ni bia ye di huni ye fa ye mepe ye fe ene monyam wom odo wom na otimu se be ma kona sa akrante twire na chi na ayi ode ahoma bo ne nan mi na se tuo no so no e ba ore koma hwan ore koma oba watasie wo kona se wo twi wo kum wo twi no ese no eguni boto no ode ba e oba no mu ni jima ho no mu di mani no mu buma kobra ne timi tu hu kobra no ojina wuram otu hu au kopa na be ma boben campusie ne gwa habamu ne otwi ni kontomle na ne yirete no na se ne girlfriend no a efekese eti enne na mafodie ye moso danye kafe kwotwo na go so kosan ye mfa nkoto tetetefo de kono mo ne afi no mo ni mo de no mo dwumu da ho no mo bobra papa so sa ne ye ka no e mape e ye tetefo ene ye twusu mu na mfansi ya okay omra zamwa Oforisuo be ma medase ene ye ba hu di hu olaje mempesi obi abese mafu kwaku kasa Oforisuo medase nche ye tiefo ni ahwefo pamcho asem na abeto dwa no yesre wo mo mutie no monhwe bebia ncheche no ene kasa na ekono
ya bomo chom drum baby aya na ebi mo chire mu a na mfata kwai abahudi hu olaje ene topic is an friend Oforisuo bema me nwa pokwa bra nyame nhia wakasa ne King Solomon na yire ne mo yesai 700 okay pacho oye na mani ana se oye titini wadawro mo titini okay yanka bible mo asem oh hame oh yenya ya kasi yenya ye o kasa obi kabi black one mo wadawro fela oku Nigeria na yire ne mo yesai pacho do mo cry 600 mo Oya titini aso na mani mo David na yire ne mo yesai no ma bibri okay oya da mani ana ase oya nani me bacho titini okwa asafo ne Arsenal da egu ahemfo dia me bacho 34 dia yeah omo de ma ahemfo omo de mama mo okwa sankole ene sebe inkro ya dokoko hoyi ya nananom ebi mitimi wale sei edu bitimi wale 5 ti asema America no mpe ma so anwale num ope oba kwa ofre oba o kaza na je no abonno na o ka jere no ne pe na ope oba ompe oba oba fre no na dia sa na ope so kire me hwe mamen kasam wahene ben na owo eyire na oba bi dware a okohu oba na osoma ni kun akono no mo die no titini yanka bible mo asem Oforisuo bema mamen kasem bion usuade a wo ye de anyi o edu fiada ya na de na ade ben de bia wo di first ye ne ya ha ye na ade na we what can we de la da ro ko ni hwa ye woni pa bi wo ho a opema won pe sex ye woni pa bi wo pe sex on pe ma se ne ye gina ne ye ka na mafo ne tetefo a de opɛ ma asema na o ka se tetefo no no mu di mani no mu pɛ ma ba no mu di mani na ne ka Africa twa we ne ye ka ma pese ma pa ye ne pese nya ma pa o ana Matias abonten na me hu oba na ma frɛ no be na fa kira me na akwada me eye ma pa ye ka ma pa ye ka sama ye tafidi ka se so ye ka sa ye ka ma pa ye ka ne deep enya ka Africa twa se sebe masia na ma me pew o se mate na o de ne tarda no go so kosan ya tete no ya tete ya papa no o mu wari num no makwaje asase yantam akosua manu o chia wono mamfa ya mansa wono mamfa o wi a wache na nipa ba ko no nko ayere nom e ya ko be de wo babobo din bi so felu masa o kasa enamafo ne tetefo etidi ebeka bia ha wokɔ Switzerland wo mo hene na wo ho no ne papa na wuye no no bedi ade ne papa etetini busase ne yere ne mo yesai omkra no mo yeto ne sisa 18 years wo boro sa papa ne ne mo yesai ma wa wi wo masa mamen ka asem so obi ani wate sika wa yetamfo da etise ya ka asem ne se tetefo ne na amafo mo ne pema enye mpratwe asem na mo ka wo mpratwe nyama tienya mpratwe asem mpratwe ye ma asem ya ka ya pa ya nananom no no mo pema ba no mo nim kwan ya ye fa so edai e pema na ye ma pe no aye bibi te se na kwala bi asabe na ina afa ba no ye ma pe dabi dress code ni bi na ka asu ni wi ase na de se ma pe no aye simple bi nebo a tie mo pema dodo ya nananom no no mu twa kwa ye ka se obi pema sabe te se sabi o ma no so se o pema se krama se didi kwan edai enwa sa di pa ne friend say yes o pema so ko yes na mo tenten me na me ka chiro e ma pa ne ye ka mu nkyere mu ye yes obi pema tete no na ka ni ho 93.1 FM ye pema chen o ma me ka sa beje mic na fe de ma bre 93.1 FM sana mtie etu of friend say sofo black on him
obi betime twa kwan to ofen so no nam fom o ma pe eti e kase o pe ma se kraman a asama hwe kama be ma betime firi akwadwo so obeba akopɛ obeba na ya birim no na ne to akya ni konwina titi na ne konwina titi kama be obantia eti ya da ye nananom no ne dwa na dwosamra me no kase kra ne tetefo no wo bi nam fuom kwan kwa ne yire ho wonam wurem kwan anadwi osuja eja asem na wo na won kasa nwie ya wo kasa no kasa nwie me partner partner won kasa nwie partner wo su me nkasa wo su obro me na fie ya ne hu bebia wo fa kwanu tum wana me nkasa blako eti wo fo so be ma me kasa me pesa tiefo mu tie ye wo mapre ye wade a eye emu odu ene wade apa sesa ene tete ene wade no apasesa ene wo bia so wo ye bi wo ye mape asantwuma ani akwan wo ye mape ye tete no ye nananom no na wo nim the way ye si pema kwasem ene tie fidie so ne ye kase mapa muntie mu ye enya gro wo bi na sabe nya mapa kanipa ba ko betima wale ba 600 na 200 700 nipa ba ko fo ene obi brosa ene munchira me namania brosa namania wa ware ba 15 na munchira me namania sabe wa ware 20 ene ba ko kwa ye ntimi ye nananom se no mu twa kwan ukokuma sa stand ade ade a ye nananom no omo anu obi fie yakobe wa che ni nyina ma ne yerenom na ne yerenom be 5 ebi 7 na o ma sa che na na me fe no iti eduru na so a eduru na so no anu adwane ko papa bi on na ne yerenom do so iti papa no o che na na enu so a na ho prew iti eduru me bi a papa ne dan na odamu no ofa konwa betena gate na no na wo twen de wo ba enne ba kokura ye ntimi enne obi ni obi akwakwose akache obi so mepe no wone na wo wadwane aja oba ne ho we ye pasam we ye odo aye pe tete no me se tete no wo mo pe no the way no mo si pe ma no na akono no mo ke kambo so no mo hwe enne ye ma pe time kura wuntimi fa nama sami emetoto tete ho ade mo kasa enim kwa mo fa so kasa wo fa so be man enti wo munya de wo mo ka no ne nipa ba ko ti matra ultima wale 10-20 asa mo ma japade a wo beti de nanam ha ma men kasa madika ka me so oba bi wo ha me so oba bi wo ho no ma be ma bi wo ho ma o per sex but on per ma obi so per ma on per sex ye chemu yen kan ye tete epe no na ye deep hwe mama ka sam chew ofo so meti ayi meti ara mama ka sam chew me sam se ye kase obi pe ma enya se meti aka ma na madu se me se me pe ma o eno nya ma pe o ye nananom no mu twa kwansi mienu kwansi miensa e ko pe oba eno ne friend say yes omo oba na nya se kofiri kwamu tie ye oh kwaku odinsie da bia sana on o hame osu jaman kofiri kwamu ana kura dade o ye kura no we chief producer pa on nya kofiri kwamu asante wo kasa bi se kofiri kwamu se mitisi hai na mehu ma me pew eye kura da dwom na meye ba ye ka deep se e ma pepa ya nananom ya papa nom awurade nyankopɔ no mo ma pe efese okay eti wutimi fa na amafo e metoto tete ho se e ma pe dabi out okay aye out kwa munya de mo kan e be se better se ka mo so nko fie aye me so se doctor danke te so was doctor me na mo kwaku disie no me disie no doctor te akra no oboni na o ma me kasa na tifri mo doctor te akra oboni chinko de me kanya oboni chinko doctor me boa musa doctor se ne papa wale se musa tete na yale o ko fa baba ku ko firi kwamu na ko nya yade na de ko tutu ayu Messi na mafose musi pema sana David na ne area sai Asem na John ma okan David na ne area sai obi wo 25 years wa ma change David wa ma change David Asem na John ma okan o yen area sai me pa twa sai o ja o yen area sai me ire ya ba ko sa wo kan sa o ire ba ko na bi na me da bi me wa ba bia
mere nya ba aye me mo mere nya ba ko enu ti ye ne tete no enso betu aba se mere ba ko so ma fa omo wo mere achi no e be bro be se 60 ane waka what you say na me ka reality omo eti na nanu no ware ba ko na nya omo hobby o what you say na ware miensa na enu e ka ma pe e ka wale e ka ma pe wo pa ba ko se ne pe ma pe what you say and na ma wo be ni won ba ma fo ke ma dodo asama na akofri kwa mu mai what's over papa nya what's your papa and I'm a phone you now, Pema. What you say? You was not go there to call the man up. Go there to the man up. Go there to the man. What does it mean? Yes, one for over your pen up. Okay, ceasefire. Asem oda proso ene se ene namafo koda ene tetefo no hefo ne pema pa eno ne asem oda proso abadwafo nyina kasa ansa na yebekwa homa no so no ye ne dankaba complex entwetwen komo enwie ansa na yebie ahoma no ene dem ha ye che papa ye ne dankaba complex entwetwen enkomo Dr. Inti Boaten entwetwen enkomo na nindro no de ni de nindro no ni de papa dank procare dank antima s dank stroke dank phytocare dank vino ene dank hebatonic eno ena Dr. D sendro ni bi abaha wo bechichirem no Dr. Memwako aba yeah nua Open Nipa ne pom te say yehu adome ho ye pa Dr. Adaba na se dank heba complex o ma difinsia say edumiensa na mo ba ye no ye ka enfie dumiensa enafom se wodwani etoto fom ankasa enipa wasa won yade enfie dumiensa no o ka na baako a ombeduru be say abafo ani so omodoso ankasa abafo ani so omodoso mintimi kan abafo ani so mintimi memre bi se na menam kwan ho ba bia mapa ke meka won chen ho ba bi na mehia brantie bi ohumia no di mirika be bam me na me se adan o se dog unim se me ba wo ho na me ba wuyo na nka me yiri jame na me se isa se ya so na men kai no kra nipa no doso me kasa metimi akasa nipa 20,000 and 30 doors nipa ya trom 13 years Dr. Befuani so afibia it be nipa more than 10,000 Befuani so ti doors ankasa okay and a doctor answer ne beba nuru so no waso ye ho no baby a was specialize pa je say e ho de wo de fa dank anim okra no a ayaresa beba no eye bema 7 producer ontumi nwo utimi se ne nkwamwa no ano no wo from ena wo bia enwodro stroke enya no ene why peche ko adanke se fa ne bra doctor stroke no de be na deba na wo kura mpo no die nro ankasa na utumi de sa wona wo yare stroke yade me da se pa ye ka stroke a eye agrimu yare ye ka yare fa ne cardiovascular and cerebrovascular diseases a stroke a ho bi inti se wadwene no ene ne control blood circulation obia o blood circulation se betumi akoyi afri adwene no mu na etomri bia yo bibia efe no ischemic ana hemorrhagic ye ka ischemic a kire se intiri na moja femu no adwene no eboa ma moja na ekwa na akoma ne pompi moja na moja ni intimi nko because obe na blood clot bi esi intiri mu na moja ni intimi nko ebasa ebetumi akọ stroke
Etubos bribia se moja e kwa adwon nu so a ebetimi akọ stroke. Ana ye fe no hemorrhagic so be na intrinati. Eti a moja na ekwa na enwunu. Eno so basa no so betimi akọ stroke. Tiniyema mienu we ana cause stroke pa. Se moja no entimi nkọ adwene no ho no. Ebetimi akọ fa stroke aba. Na mpempi no be bia moja no entimi nkọ no. Adwene no be bia block no. Ana ebekye baby cross stroke no be o se be your left side and as be your right side. You be bia ye fle no face wenim face drop no boss wenim na achia. Obu a stroke no enche na nipadua de nyina ba ontimi nye nanim stress nanim na chia into okasa o kana no atoma obu se nanim na fa drop na efa no e wo soro se as nanim na chia kind of stroke obi so ma nya bia fa no slow speech wakasa o se kasa ne ntimi mayi eno so timi de sa problem no obi so on ma obu se akofa eni nani ntimi nye any time bia e be kasa obi nya stroke no the body no half and this problem ne bre no nti body need asa won sa ba ko be adwuma ba ko nya adwuma and this problem ne ba ebi won so bo sa fa ne soro aba be sine na ase won ante bo sene na ba ko wo twene fom ne sa ba ko pegya ne sa ne mienu nyina abomu a obe pegya ne nyina all right ba ko be kosoro fast eja ba ko kese ba ko na ye ko no e won so wa pegya ne mienu nyina so emu ye no du ontimi pegya ne yi e kese stroke aba de ni pedie no na bo ni obi be fa no risk factors ye can risk factors anema eyi obi anase obi ya ebetima akofa stroke aba ebi hypertension mojamroso obi nya mojamroso no wanhwe ntreat the stroke beba ebi diabetes esichire yare obi efe na hyperlipidemia high cholesterol so obi sade oni pediem do so betima ma na ba benya stroke obi kese broso a obetima ba benya stroke afi obi a oye bibi efe na sedentary lifestyle wanta anya adwuma a edin ne de ene se ohia bibia obefa remote no amia TV na so ne car on sheda anya exercise papa bia eno so betima ka kofa stroke yare e de abre no nti e ka stroke yare ankasa e ya adwemu yare nanso eye wa e ka wakoma esan se akoma no ne pompi moja sa akoma no pompi moja na moja ne nkwa okwan bia so no e betimi aha akoma no nso ni sa akwa so man kofo timi di nya stroke eno enti doctor stroke no se wo mo ba waso ye ho a wona wato for machepa no edi science no mo wato mo empempi stroke aba maso ye nipa no one reacting temper aye 1 week se bi obi anya stroke oba me ho within 3 days na wahase eye bibi okeka no ho ma me bi omde ne ba ya so yo no na 13 years no da fo ntimi nya hwe 13 years stroke achina wontimi nya no ho hwe omde ne ba ya so yo no ne kunu say dog 4 days per ma me no so le ko kitchen na no twene na asen kakran ko kitchen if you walk on no recover kakra nti omo ma ba ye ho stroke ayo omo pa no enne ya me ba ma me bi omo de fi oboase am de ba ho last 2 weeks ana na osan ba ye no ba ne ba ne so dog wonim say ma me 3 days o ba 3 days o soro ko hata ne ma nti wo ba ya so yo no ma stroke aye wa yankopon adom ti mi bu omo ti mi sore om de abrante bo de na obi enim so obi wu wada ho ti ni say kura want stroke nanso yede no tu ye video no so wie ye no within 30 minutes na ono asore say afere kom de no bedidi ono asore de ne satoto nkrofo ko mom de no kofro ka efiri hoko no ono ati ye bibia last time na yere ba bisa na yere so ko afum enti obi a wo stroke power ba yaso ho de yakopon adom ti ehwe wo mom to okay the doctor ye stroke no firi wa infertility no de be na druba bia de ba mama no druba bia ye timika sa wo de be ma we wonwo de na de ba bia fe no oligospermia ani o azoospermia ye ka oligospermia chese nipa ko no ne hunsuo ne bi wo ho nsuo no se be ma ene oba hia na opinsuo ne ba ye friend semen sa semen no emu bi wo ma from spermatozoa sa moa no ene ma be ma timi wo na be ma bia anya yi kwa no so timi nya 15 million and above and wait me nyinsen wo ba na so ma be biro ho no ma ne de no opigu a wo be ko microscope ma be hwe na e be 6 million penny wo chese ontimi nyinsen wo ba ne de no obi nanso e wo form chese oligospermic ani odo ne de ye azoospermic ne de nsuo no begu ho nanso be hwe nsuo no mu no na sperm e wo mu ne ye zero kese nsuo ne de egu so sperm bie ni mu a ebetime nyinsen wo ba ese wo ye azoospermic nti sa ne ma ne mienu ne ta cause infertility power memem na ne ma ta de ba ebi ne mema heat bebe bi wo hwe na ta de a obesha atade no wasa jeans egusu de bia na heat wo no so ana bia adwuma wo ye ne heat ko no mu e basa enyakopon siesie yase wo no se heat ko
the moment a heat tabe call no ubetuma ba be ye obi a wo sa problem ni bi ebi nso won man sexually transmitted infections it is gonorrhea chlamydia sa nyarewa no betumi akoso bema ama ne hunsuo agene ama hode ewo mu na akofo ma affectment obo so obeji spermatozoa na gu no obekọ efidie mu abehwe no na ebi tia kakraka chense de wo say ebi du ate ebi won ma bo say deformities bebree ne wom e basa eno so tima awomba ebi won pa abehwe na yi na e very acidic be ma hunsuo ni say acidic o say alkaline na e acidic a obo so behwe ni pH no na ni pH ni be 5.0 na 6.0 e basa sa sperm no entimi nyinse oba ma na nyeyi ntuba dank e ba complex e be sa ne ma ni nyina na yehu de wo be bi efe no motility senia sperms to ko si dware how the sperms no say opigu won me so mutumi dware kwa kan oba no kosua na sa hodi ni mu obere na otumi dware kwa kan oba no kosua so ti dware e wo se yehwe you be efe no morphology ne form wo se yehwe yehwe sa ne ma ni nyina awie ni sperm count na afa ni treat sa problem na friwo na watimi awo and yes memma igwa eni kwa so ma we de yom dadwene eso mo badank na ne bosumi ya ne bosumi atoso no omutimi nyenye mma no omnyenye mma no na oba so wontumi ngoso oba wontumi ngode no so factors bebre na deba ebi wa na ye nemu yare betia syphilis na gonorrhea o say yo ema bi ho obenyinsen all right na so obepon nyinsen no nyinsen ni ntimi ntina ni nipadua mu ndi aboso me nkro no nti wonyinsen no wapon obi so betime nyinsen na akra na wuwo ni yem obi so onmo a obenyinsen no obewo akra na akra na wu ni nyina no eye emoa aba ni peduma ye infections ana akoso sa problem no dia masa oba na onya sa problem no eno dan chen so a ye o maybe won ma ba he no onya fibroid and ovarian cyst and a defend fallopian cyst sane ma ni nyina betima ba oba ne system no mu a ema oba ne ntimi nyinsen fibroid ni bi wo ha oba betime nyinsen o ansana o moyi fibroid no ba fibroid ni bi wo ha esa se akova wodie no mu nyina nti space bi eni mu akwa ne betimi atenem sa akwa ne tenem kura enche obetumi ewu ne nyina oba dank ba compressor ye behwe ne nyina ye bi refer ne submucosa fibroid and you dey intramural fibroid e bi a fibroid ni bi wo ha ato a wodie n'echi ana ibu da wodie num ni nyina wo se yehwe ni hu kwa ebetma fa so aboa nti oba ya so yonum na so fibroid a ye kwa fa so boa ma sa problem fruo enye fibroid nyina na enye fibroid nyina na be kasa menu odu ama na nane enye possible na so bi won ma ebetma ma wanyinsen na akora ne nyini wi a wakwa ukwo a doctor na yi ani akora ne nyina oba danke ba compress ya bia manipa bebre ama omo ho atimi ato ma omo awo e ma binum so wonum a obehwe no na nsuo hie pa gina na wodie no mu esa se nsuo sie gina wodie no tini kunu hu nsuo kura akọ no ho a na ne nyina ba besene ko be ma no ne be da nsuo no kọ no ho a na ne nyina apie yo e pasa e masa oba no ontimi nyinsen enti ne nyina no ba ya so yo no ma edimfidie be checke your test how do be e be ye any scan how do be e be ye na boa mi ehu the main problem ni aso problem na ma ho atokra na chese say oba wontumi enwo no ana se oba wontumi enyinsen no e yo how kitwa bi enti na danka chechim se chena bra na be ma so a nkwamwa no ano omre ana se mwa no esua no bra no on top no up doctor nyesa sanity eno eye tie dadwiri bia eni ho doctor enam san yade no danke se otenete sa enam san yade no enti enam san yade wo how be pa eni duru ba bia de ba ye kan namu san yare wo how de ba na ye bebre ebet mama bema odwonso na ne be memo hyehye no ebet mama insuo pikan fi ne be memo aba ebet mi ama bema wo sperm ankasa affect no ama wo ho ayedin ama wo ebet mama bema wo sperm wo bema na fo aye kete ahodin ebet mama wo hwe aba na honho no ema wo nsa kan na ye wo ya ebet mi akokọ problem e wo kidney mu eye namu yare no ebet akokọ problem wo kidney mu ebet mi akokọ problem e wo adwene mu ebet mama woni efra enamu yare ebet mo wadwojo te say de wonya stroke wo fa adwojo enam yare etimi kọ so saa enam yare ebetimi ama oba aponyinsen ebetimi ama oba be wo na ne ba no na nani ba kwa sei ana no hene afam ana ma kwa na deform enam yare etimi kọ so saa enam yare etimi ma oba ebenya bibia fe ne pelvic inflammatory disease say bia oba bi won ma one be ma ya declare say on ne so on be mehia esa say on be mehia obenya problem enam yare etimi kọ so saa problem no enu nti ma enkaba ma ho obebu obo se nka ba no ho wonim de enti anka na ba no so na enemu yare na de sa anka no aba no ho obebu wo so a enemu yare ama sa oba no sesei watifie se oyo oba na so nukunu hu no so oyo oba so nukunu kọ no ho a na se bie nti okọ no ho a ontimi nya friction na wo se ba
bro ni atenkana kura be ko form atenkana ko form ntama be ma ne nyuru nto be one ma bebre be ko say ada na nukuru ntimi ntina no ho na so na ye problem a o hia me ma ni bi won so mu ntimi kan tro mo yere no enti nam yare de je ma da ne di say so yi ni part 10 si wono ma e mu be 6 ada so onya nam yare tuti ama no ko anase nam yare e da so tene so all fight ya on peso bia ehunu enti me ka che obi bia ne say nam yare de brane encheke ma dank eba complex enemu yare a yetu ase syphilis gonorrhea ne chlamydia on crofo so ne doso oba ye bet maboa ma problem na free ho Dr. Akiyesi makakra bi yenhwa ne nyuru no yenchiri mu nchira manfo fi se dank nyuru no ya na ne din no ede ada no obi kura ka se din na ede na se da bi o enye din no na ede enwom ebu nu no metu yade no enu ti na dank se brana so ye ndo na wodi asisi wani no yenchiri mu enchira manfo edro we din di dank phytocare dank phytocare for koko ye ka koko a obi won mo ko jana na ya moja nko a abrante bi ba me hon mo so ko jana na ya beka se ekuma akoko moja e ba nya agro ana obi won so obo so ko jana na ya na koko no na atwea beto no to ano ha edro we me ka cho on fan srasra so o nom na dwuma edro we ye no enwanwa edro we nti man bi chesi me ka sa na mete your company branded car mo chesi car ne sa me pack am sa de man de na so me so mpe fight to carry na mo Canada say de o musi ka edro we ho asem no me pe bi ato tank fight to care e very nice na de ba ko do we ho ne say encounter okay wono mo a encounter de koko no bi count no nte ubetima ko be bia opi bia na so na odi tuti koko amna koko no omo koko ama omo widie ni ase nyina do we ebetima bo sisi hawo ebetima bo pa dank phytocare pharmacy shop bia bi wo ho na ya hyeda ye we nso obi wo ho na on de no koko na ye no asa ma nanya serious constipation constipation na wenya ni ntino ama de bio kwatene jana ya be 3 days kwa na ontimi nko jana so ne yemotim akasa enti hyeda ye we nso ye for koko na so we dia wono ma be kan eno so ni din ne de say vino e koko wono ma be kan enti so won pese koko no wono ma duro na kan de no no phytocare na pe de be kan ama wetimi yi ama ho abawa koko osme pe vino na just ndi unko bebia na tifie na so wa yo na ho ato na vino enti ya sheda ye ni mienu ko no bia na pe duro a e be kan no na gastrocare no so doctor gastrocare no e stomach ulcer duro dan gastrocare stomach ulcer na no ne aka che ulcer say wo de ulcer na e very severe pa na wo de vita aka ho okay how the vita ka ho na etu ase ama na wa e free na so nya severe tell wo nya bia fe na gastric ulcer ubetimi anom gastrocare wonya gastritis from abegina stomach lining num to yembu bom gugugugugu ubetimi anom gastrocare bebo opa nti okay ne de no ane wo we fe no dank procare for sisiyare dank procare doctor sisiye so amanfo yare sisiyade wo man no ye maame mo matena dwumu ano na wo se omo ba dank procare no so no pharmacy shop bi obenya bi wo dank procare edo ade ba ko esa wo mkwansa wo obi a odwonso a wo chima mo prostate problem no odwonso a wo chima na odwonso ni ntimi mbeyi ana odwonso de no wanka no ya ase no ho a we beboa wo okay obi odwonso kete so o ke duro wi na we wa pe ewo e de aka ho onuma duro no wie no anuma ewo atere baako odwonso no atwa Junso Krubo obi ojuso Krubo a put we mana abwa dank procare no wonom ansa no wanom wo no atere ba akopɛ Junso no nyina ato betwa okay eno aso ne sa sisi yade no memma ne ba sisi yade nyina we eye ho adwuma pa enti na de nduro e de ba ye ni ye ono bebre enti de bia e ba e de batches foforo na e ba na de nduro e de abeni to obi a wo pharmacy shop ene he ba shop bia no wo ko no ma wo so pese nduro bia obenya bi wo ho na aboa etu yare ase ama ho atimi ato obi subusa se enti sika se na se mi kura ansa na makodank ehu hia so kura sika no odin bia abrante bi ode na ma me ba ho wanya stroke de din pa so doc me benyina se me boka o ye tro no ma na oto doc me benyam se ka me bo pa mintimi o enti me wie me se a we wie ko na de eni gisem ne se o se kan se ye di ye 13th anniversary nyankopon boa o chena na ye di program ani free screen ni ba wieye o chena nko a enti e chena bo bia bo amma bibia no every Monday ba de oba obetua check up no sika okay no if o chena de oba check up no ntua sa so chena na ye di ba wieye okay
Ti catch obi bia went me amba free screen ni bi se o chena de bomodian na bra. Chena de mentum. Go chena de free. You free. Ni ehu de how. Wo suro bebre suro check up ye. Esan say o suro say check up now. Sika na wo tua de check up no ten ka say sika say ye. Into this what ten ka say sika say o chena bra betua be ye. Untua hwe na ye ma oduro ni ntu yare asema na ho. Okay. Ya fa ye ma no entudwa ebia na obi epe ye kira kwan na empo ehefa na dank wowo na yenhwe na yenfa dwumadi ne mra na wiye be da se paso bi pe dank e kira kwan ye wo kumase pechi no metu wo do ofa car e wo so full line ji run about santase benye bi nso e wo kejetia wo free Accra road na ba wo dru tech junction ho a wo so wo petre de car wo benye bi wo free tafo na ba wo benya tre de car wo tafo fro tre de car na ka se obesi e wo tre de junction unye si tre de junction pe ubo se taxi gina ho plug ya ho wo se me kwa dank eba omodo beba ya so yo se wo pese wo di boat na bebia na nipa no kwentimi nante nti wo yare pa wo anya stroke amo pese mo de no to boat bu ba wo de wo da boat na tro se wo kwa dank eba complex wo ka se open dank eba complex wo beba ya so yo bo kwa wo mre kra ye telephone numbers nso wo ho a wo betimi afre na se wo yera mpa ya direct mo aba eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ofra obenya na number ba kunsu ni 0266 59 33 30 0266 59 33 30 enigi sam sasana mes menu amaka ni nyina sa o WhatsApp into dia say your den so be call mpa wo send voice note and send ya you be reply enti ekena wo bibia free screening no wantumi ankobi no dank se botwi ene trada bra na kena na wo de nimfie edumiensa no nyoma bia na akonya wo so de be ma free no wo kena na eba na wieye enti doctor ensembe na wo kan de twato ne ya so de ensema me kan de twato ane se inuro amakeke nyina oba pemfo oba ma akora no fo ne akora wo nimfie dumienu ntimi numbi se eba se e critical a wo de frey ama o yare ya ha wo fie se ye nemu yare na ha wo se eye awo o ba fa o partner kan ho bra wonko amema awo na ha wa bra wo ne o partner bra ye mboa mo na problem ni mfiri ho se ye stroke na chew ana wonya diabetes hypertension na ya ne bia ye obia no free screening ni da ho ma every Monday ko ne bed run ye normal services na so no so nyehu so wantimi a match na mpa to anamone bra ye be hwe kama okay ya ne tankaba complex Dr. Pani Dr. Intibuaten na etwetwen enkomo no na sabre die na Dr. na acheche nuno ase no Dr. say bra wochena na beje ayaresa ayarehwe ewo tankaba complex na nyoma enkonkai emfa emaw ye konia kwakonu mizo ye konu mizo yenum aperitivo and 5G meza ni nyina eyanom de na eye Sompa TV and Sompa FM kofa bai omo ene de enuro we nyina drink we nyina aba edwaso na ni nyina ene se upebi aton agu pap na upebi aton ede agu supermarket ya mizo no amanfo agiatum 5G meza no galamsefo no mazifo no omagia tum papa eno ti bra na ne panifo mesin konwa na montrase tobi kogu pap ne supermarket na ton na teso mfaso aperitivo no amanfo agia tum papa e ma na omufie konkan no mo no a eboa wo mo pa akoda na fo ye tototo won ma aperitivo na won ma aperitivo no bie na wo su amane mizo miss fruit no bi enom na mango no ano de papa galamsefo no age 5G meza no enso atum yenko na yenko tobi yenom na yemfa entutu ya yade aseni nyina ne se wonom aperitivo no a akoda na fu aye toto ane duru ba bia yade ebetumi atu asem na woni panifo besin konwa obetumi atobi aton na ewote so emfa so enkankama no mujenya traffic mu no
akonya ba se ubana ne penifo betrase a ubuto mizu ene 5G meza no bia ye betete so kakra ma na so wanyamfa so ede every so yefra wa homatrufo we so wa bra wo pe mizu ene 5G meza wa yiyo no wa ponto no abadinto no enyoma be konkai ede amount kama enuti yefra wa homatrufo we eso said enyoma be konkai 0246 270 221 0246 270 221 na nyoma enkonkai ansa na yebekọ afrafo no so no apotwa ye de to ho no eno eye ene namafo ene tetefo no hefo ena na epema papa ye konye kowo ye fia ejo Apple Electricals Joe Apple Electricals na edi amede ama Joe Apple ne abedum Ghana abedum Ashanti na abedum Kumasi Joe Apple waya de papa na said the Joe Apple empempi no waya na adwene so obebo ade se wo Kumasi said the beya what dan a wasisie no entimi enhye no ni nyina ne se wo ya papa bi ebinum anya amfa nwoye o mudan no tinom edu ba bi electricity bill na beba no na aba ho o sori ase electricity for check meter ni ye da bi wo ya no na edi wawo eno ti na Joe Apple say what the signal cable abakumase what the signal cable abedwa so eno ti no efie wurafo electrician for ye kafo signal cable e di amamo efiri say 2.5 mm no say wo the connect air conditioner e bonyunyunyunyunyunu na signal cable e ba ye fiensie ni say the nkrafo ne temafo agi atum no Joe Apple so debi wo di bi ba ni krom Kumase na santefo so enya bia e babo ye papa eno ti wo hwe Ghana Standard Board agi atum sa na Energy Commission so agi atum e signal cable no e di ahimo Kumase papa eye copper wire na wo se me kan cho say underground cable su na wo tobi sa na transformers ahodo so wo tobi adenti e na wo Joe Apple na wo koto signal cable na wo fendi ujuma said the beya electricity bill na be from na wo fie no entumi enhye me kan cho say wo bibia da wo be ko no say Sompa e no tifidi ye no wo betene so eno nti electricity for so etoso a wo sika bia wo de emma wo mo wo mpewe na wo pede so the signal cable wo ya wo fie a enfie 200 years ye wo mpewe na pede na ne sata na wo wen wo benyina zema tusala signal cable e na be ye san senkyere no wo benya bi wo Japan house on MTN no e de di hwani mu asisi taxi rank o de nyame wo benya Joe Apple Electricals no to be enoti electrician for any fie wurafo no ye kwanya koto signal cable na ye fa eni adwuma se wa from kwanya no wa fra Joe Apple Electricals 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 near koto signal cable and no any wire amount for any dear chain sabre ya meno kasei or man for the ewoya mufie e was santimantem kropo Kumase any asantimantem ankazagaza signal cable micro for santimampon or ma jatum enyasem keto akra na apotwa ye de eto proso na yetu ne sre any abasano yese enena mafo ene enkanetete emema no hefo enana epema pa abadwafo tunisre ene abasa yekwa ahoma so na yekutie wo so adwenkyere 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello hello udi baby afrefre ya from Dalami Kasafri Takwari yeti o panipa wajo tetefo no mu pema papa tetefo no wo okay hello baby afrefre udi e pato ya from Adam me Kasafri Tuba Adam yeti o me pato enena mafui fo so ine okay hello udi baby afrefre from the land of the community yeti o pani tetefo emema na nepema bizomu die omu tetefo na nepema hello udi baby afrefre Bojo from Haruna and Totosville Mbele yeti o Oforisuo and next up is Itala Nema na wa almost should be
Oh, si pisita. Pe baby a obegina ne ene na amafo ne tetefo hifo na ne pema. Tie. Tetefo no. Osei. Noki, hello. Hello, Bosu. Ye. Pika ni mini amasa kwa ajre. Noki. Okay. Hello. Hello. Yentie baby afrefre wudi. Efrem pa fo ka free ma se dade. Hello. Yentie opa. Aye tetefo na. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Ofosuo Pizarro ni mdodo chinkasu. Okay, ya chanti agima me why? Matia batonka. Okay. Ofosuo tetefo no ofosuo ya sha na ani die ni ogu sefata no mo de mo mpanyimfo. Ba nei no saade ni nyina to atwa ene wo fom enti me kwa ma nefo nefo ma pa no ano teleche tetefo no ofosuo. Okay. Hello. Hello, Ofosuo. Ye. Midiani Nanate Aboson the first. Me kasa free Kumasi ku for my doing kwanta. Okay. Me the American say ne for the pay the map. Okay. Hello. Hello, good evening. My just open Nipa Udin baby afrefre. Let the bet me kasa free Uniba. O kasa free Uniba. Yeah. Yentie o. Can say na mafoma no enye tisetetefo no. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Me doing the boy and suffering the bampo. O ka suffering? Kentampo yentie o. Yo. Tetefo no na omupema, bo mu mape no. Na ni tetefo no epema pa. Hello. Good evening. Udi baby afrefre. Na bacha tawo ne ka free mo zongo. Yentie o panipa. Bacha ye lemba mane pema pa. Ene ma ne pema pa. Okay. Hello. Good evening. Majeso woba pa udi baby afrefre. Ina che family ama bo acha mka free su bi asa aboso. Okay, ama. Ina cha ene ma no mu pema pa sentete. Okay. Hello. 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 Udin baby afrefre o mame. Ofosuo mi fe keep Chris, we fe mi tiki. Ene mema ma ba pema, bi jime bi pochi. Ne mema ba pema. Hello. Hello. 0551-931-931 0548-931-931. Hello. Hello. Good evening. Oba pa mancho so baby afrefre udin. But from a free sometimes in my family vida. Okay. But try and Nancy. Okay. Hello. Oh. Baby afrefre ya jawudin. Ja for bozi ni. Okay. Mozongo. Yenti obozi. Titi amema na omo ya san titi no na omo 7 Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Ode safo Asem Mpe Nipa. Okay, yenti o. So for me ma so no entertainment dia ye kunkun ye wo. Omo ya ikura mo. Enti fasi tetene ne hifo na pema. Tetefo na. Hello. Hello, good evening. Majeso panipa udin baby afrefre. At one touch, down. At one touch, Achuma tabri. Okay. Tete ene nena mafo hifo na pema. Nema ya no kwado dia ga mbishole kwa sakno. Okay. Hello. Se utie. Hello. 0551 yebesere so mo chocho no ya mo ntemu aso efise memete ho me ye adwuma no wotema se mintumi san tie nsan be keka nkyere mo enti aso wotewa so watema se 0551-931-931. Hello. Udin baby afrefre. Ita cha me de ma no se wa bonsu. Okay. Me ta se tanko no. Okay. Ene me ma no aya ban ne tema pa. Okay. Hello.
Oforisuo. Ye. Oyibo national grato. National yentio. And the boys of Mubo Mupema, Pamusan Peble. Okay. Hello. 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 Mpacho, good evening. Oba Pamajo, so baby I'm free with you. Mpacho, tete mama no, ne pema. Tete mama pema papa. Hello. Hello. Baby I'm free with you. Your friend Ajman, I can say free of what Yaw Osei. Yenti Ajman. Me tell you, ana omono asamoa. Okay. Ana care do baby obi antiano. Okay. And then mema pema. Okay. Hello. 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 Baby I'm free with you. If I say friend kumi, we can say techimai. Kasa free techimai kumi yenti. Ene namafo. Hello. Wozo. Ye. Ajoy. Pani machoso. Where me format telephone. Telephone pema pa ye. Hello. Hello. Baby I'm free udin. We free boy see chechere. Yenti o pani. Ene namafo mema pema pa. Ene namafo mema pema papa. Hello. Hello. And for the pema. And for pema. Ye fa 3 calls on count na ye family na wie ye. Hello. Hopefully. Ye. Oh fuck. Okay, offer. Me to abrepo baby. Okay. And for the nya de kitu akura de. And for no. Me offer nimpo pa na fe na offer ko. Hello. Good evening. My just open Nipa baby I'm free udin. Yes, I'm anaconda me free hotel region bi akure tapabo to ase. Tete for me mapa. Tete for me mapa papa. Hello. 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 Patam zembi tano. When you na uswa. Patam. Ene me mana pema. What did you say? Patam me 24 years. Oh, Debbie, akwada nyo sa wate. Na asre wa omontam kase etune kwe. What did you say? Patam anyini. Debbie, where you me disqualify no. What did you say? Hey. Enem koda ba he. Eduru ba bi Asem Mpe Nipa se nkosa bi onu ahwa osisi bebu. 24 years old. Oh, sha. 24 years. Osha. Unti nene. Hello. Hello. Last caller, baby, I'm free with you. Yes, I'm Asem Mpe. Okay. Chirewa. Mam Chirewa yetu. Osei. Ene mema pema ye papa. Ye fa last caller na ye fa ntu apo. Hello. Baby, I'm free with you. Tete mu pema pa. Okay. Aha, ana edu ofre no enyina ebesie na yanko computer so adwadie emra na afi yemfa resource no emra yanko computer so adwadie emra. Yeah, so Isaac Day. Isaac Komane. Yanko. Ejo mi pe beat na. Ajo nyewe na mpe ba kuna oboma obi sesia. Say we are 5G. Drink papa. Yanko. Okay. It's about 60 vitamin. Yeah. I get 5G and one man no more. If you are not there, my first Then take 5G and one and yan mo into the piano and menno. Put you chubby the pizza future. Right after taking them 5G. It will help you. Yes. Twaso. I am from home. Meji jo one more. Twaso. 5G. Drink papa. One TV no. Say what say?
Okay, yanko. The pastor now, and I'm in your 5G, breaking your no night, and you message you, come to that you can be, what that you can be, Mr. Or that you got, Jaya Petation, no, the corner 5G to help you. Bema, what's within the say? Isaac, come on. Da Bena, oh, yeah, rap, we are yourself, Befra at all. At your own. Oh. Fache why? And when you now rap net the pa me the waka. Who you say? What 30 years. Near rapper. We a rapper. To a wash that try and answer 12 through trim. My children trim. Matthias here. Matthias here. And you know what you know na me found number no chama be Mohana Aprano obe rapper mpa. O si jai a petition no. Na enum 5G na yesa na okan ai apetesi de anya obi ade antu ka so obi anya obi antu fa nkokor why ade pa fa number no ye do be kan competition no me sure so betimi ayi omna samwa atofo mana sofo 5G atu abedi ochina ayere ne yase tetefo no ne namafo no ehefafo pa ne pema ene binum dwane se Usain Bolt ene binum dwane se ababa se hwu no mo na ekono se dia manfo si dwane no nya za geto na yakọ kodi dwa kakramra ye ba na ye the results na memobody yi abrantie bi dia beja ye se woton edai na edan no ewo feso kwaso ho na edan no ewo na sabre no seven producer edan no eyono ane dia na ehun krata nyina aba bebedi ha enunti sabre no se wani gidan ho a 7 rooms se wani agidan no ho a utra kodia baby a custom for no ewo na kire ho a ho na edan no ewo enunti no edan no enedi atwago ewo TV no so no 7 rooms na asase na kasa 120 by 120 asase edan ni mukura no ubetumi ede asi abrosai enya asem keto akra yato afa ho ene uto animu de no di gate to ano a na wona wutimu no enunti no 7 rooms kama papa eni giseme wo mu se ho krata se nyina ababedia yaye mu hwehwemu ahu se nipa kura wo ton dan no wono ano dia enu tie ko ba fa number no to etoso number no eka ho na omanfo emfre wani je ho dia asem bia ni edan we ho plot no 120 by 120 plot edan ni mu no enya asem keto akra enu ti fa number we ubetumi afre no abusa ho asem 0552 0559 593 055 20 95 5993 I say asodia na eno ano no ekoba number no ho a they want to me capture no na what the wafa no TV no so 055 20 95 593 na efre na yeni ho enkomo se wani eje ho a na yadwuma yeni bi so e de baba beja Asem Mpe Nipa se opebebia atran wa yadwuma e de Aboatrewa Media Company Limited na opabre Port Junction South and North Central Patase Kwadaso na Santase we the agent sembi anim eno ti no ono de wo pedan na atnem opedan na atnem eno ti frɛ 055 0559 002622 ono de opedan na atrem na dan na edi atwago no de eno de ye ton eno tis wani age ho a na wa frɛ sama na ye boboye no 0552095593 eno eye dan no a ye ton eno no akom na dan wi ewo eno tis e wo frɛ na ye ne wo adi nkomo kama na apotwe a ye de to ya proso no ene na amafo ene tetefo no
hwan na epe emapa enu ti no emma no enegu screen no eni o TV no so no wona wo pe edan no ato no wona epe edan na to no number no ene egu screen no so no 0552095593 monya correction na my name sa abro so ekoba je sisi primo 0552095593 0552095593 na omo enfre na oyenia no kama apotwea yede eto ya proso no sekoyo seba yo kakagwan yawie sabre omo kasaye se empanifo no tetefo no anana epema pa no eye odifo ene omo asamoa omo mienu omo se tetefo no na omo pema pa na mame yeboa ene kantankanka omo se ene na mafoi goda we Usain Bolt America wamoko ababa she goda we na nya ene na mafo nya goda ne kompanifo bi so do omo agim omo guso a omo priwo kroma na ya semo empanifo empanifo bi so wom ene na mafo empanifo bi wom anya goda o se oka na na mafo a obi adwen be kire se ebia enkoda emaburu no dabi empanifo bi ani je ho a omo wom a omo no sabre omo guso a Usain Bolt ni ababa se so omo kwani omo I'm a bio microphone. Osei. Oh, that be more boy. I should tell you from. But the Oka Conebia. Someone in shading. The baby Akakono. Oh, that be more beardy. And you be a man what you call. Many man a body you. What are me crackers? There be the Quakunyama what you. Na se ebia na ewo bisua enti enchemu no chese ene na mafo ene tetefo no emu mema na hefo na pema tie ni yepa nanso so no se kase na mafo a enye nkoda onye mabuno empanifo ni bi de omo agim amana doso enti na mafo e de Usain Bolt mo na ekro no ababa se mo de omo agim anu ti sabre no enena mafo no enya 18 edu enwotwe nena mafo no mo pre nya 18 nena mafo no nya 18 ena tetefo no enso enya dubaako 11 entino said ye ko ye no enti enena mafo no ampanifo de omo agim no enti katakaka no hene yire ena edin kunim ene na sese ya no omo din kunim no mo kasa etwato mo din kunim mo kasa etwato kasa okay ye kasa etwato ni say enamafo no edemu pefe say omo pema pa said ye na menua be ka no ena wo be kokora no opu mu kora no na obi fa wo ba tetifo no na enye saa ne tie so ahu ne mekiro no enu ntina nipa dodo no ane afrefo no omahwe hu se enamafo mo ma apɛ no edoso dodo titi no na nti saa nti esre enamafo ne se omuntu omo bu no mu komirika se oh mu zabia na papa ne ye no omo dimirika dodo kokko yes no na sebe 22 enne yare ne saa ne ma na banti ye ne ma bi won ma ye ya ye nya ntobose kakana na da se pokwamna bla abrotia muna mo defense no kasa oh mo defense kasa ma mi ti akasa wa wini ni kan kasa mewrem na ye bema abrotia wo mu ni microphone kasa wate ntimi na me wo microphone the American say yes too much of everything is bad bema bi a won pe ba bia no na oni wiase anije bema pa de was say wunya wiase anije na wiase anije ni nyina ko wie wo oba ho on say oba ho no so ye mpem asem na making on say Bible ne krampo aka wase wo kwan da abotan so okwa de kwan da wiem be ma kwan da baba wa ho eti be ma de wase utime wo so na mom
yesi ade bia mo so na ya na nye eti enne mai empanyifo ma di 50 years 60 years omo mo nye tetefo na na ko tofo mo na na tetefo nenne 60 years for na ete ba from 50 55 45 40 30 20 and 18 for ni nyina do mo ho agye mo so mo na e sha ase mesere mo mo twetwe break mo mo twetwe break pa anya sa said dear Samson or bad Delilah the year no one hwe ya there were baby di be ya wo no awurade nyankopon emema bi their self say mo da je mo da remind say your bentia emema bi adwuma abowonom eye mentia bema bi o twitasi wodne ka akwapim say gbogoran enam obentia say who cause am na who cause am nice man do no okay ne hu akono so nche na munte no mesra manye se bia de skirt mu bia no ubetu am ne kai omo se bi oba na emu na na so oba enye gota na hu na wakwa akoba atra na emom gota bi wo ho nso so a se wa hu na se wa anya wa adwen se wo twin break na se bia na se wo bo atra na wakwa masa de beba na ya na soso nti okay pokwa bena bra enne pa de me hu se abrotia se wonyini we kurase da bi oni owuso musa yes o defani sisai ma me nkirim bra omo frɛ nyina no na toji informa na to di forma na me no omra samara ye frɛ sɛ titini ye ne ehunu di wonwurem oso o kasem bi sɛ ashtanfo eni sa askwanom ne asafonom edinsis wo no yefo a etine eni me hunu sɛ abrotia ne owusu se omusa na tete no ye peso say oh sorry ousa that be what the program ye what the program ye oh akunta esrawo what the ye kubu sabroti ekunu say tete no what the wonyini o nim de enti se koyo se ba yo kaka gran ye se ne na amafo no na epe ema papa abe herbal clinic ye konia kwose ho yade na abe herbal clinic se wokoya waba wakwabu na ne nyina ene se wakwaye brantuom ekotwetwa nnuro na ne nyina eye abibidro na wode esa yade sickle cells no obesa na ode amawo na hoyi heart no Dr. Professor B say yenam sa yade padia yefa yani enchem ewo Abe Herbal Clinic tano so patrapa na wodini djuma na emema no muntie ha bema eduru ba bia utumi se bema panini osua na pese opagam na eye kese Abe sibra obeye no sa ede amawo eno ne penis enlargement na fibroid no na aye wo yese ko boaboa ho na yemfa seka enkan every say fibroid no amfiri ho a untumi enwo na wawo ochena ni nyina ene say kama kuma to yam Dr. Professor B ho eno obemu obibidro na fibroid no nyina anane na afiri uso no atumi awo na wo de ato o mame ana wo papa henia yamfiri ani chem Dr. Professor B aso hepatitis diabetes no a yenko Abe Herbal Clinic ne yenkotu yade na ase enuro ahodo pi na mami wasiesie na ene wode ema wo na wode befa emfidiem ansa na wode dro na mawo enti no wotwumoja na wotwonso so wode afa emfidiem ansa na hu yade poten na mami Abe say amanfo dodo no a na wabegye ayaresa woni nsem na wode na ase no aba enti enei wote ho wo yedai enu tino yenko Dr. Professor B wo ewo tano so abastrapa Abe Herbal Clinic na yenko sa ye ho eyade na yafum kwan dia ye frɛ wa homatufo we so 0243 345392 0243 345392 ana 0506 460208 ni ekosa ye ho eyade hey ayasam na Asem Mpe Nipa dwumadie no ensem woso papa atisi sama pomente me ho ase na ade bedan ya ye betumi apen pomasi bere na ye de amaw na koda bi awuram sesie koda bi awuram yene no entwetwen komo akoda etesai wo ho ye pa ya fra wo sei
Pache frame Ajua blessing. Ajua blessing. Ajua what he? Pache meti magazine. Magazine. Na nwumre de adai no aba sompai. Pache maybe mini maame ba ha. Aha. Ana afedom maame ka sinti. Aya nimbe bia yendantem. Nti aya mnana mma yendantem. Nti nimbe na me ba na me ka na me ko maame ho. Me ko maame ho no. Ana obe ko ka che sa obe akoka che me na nansima me ko maame nti me na nanim sima ko maame nti wasinti me ba fi obebom. O maame so ba fi obebom. Me na nano. O nana. Na ada na wan ko maame ho. Me maame wasinti dano na nya asem ne se me ba no ho a obesa nya asem tire na mamba. O papa din de say. Papa din is Solomon. Solomon dey. Kolok. Oya adwuma we. Oya adwuma o mazi. Oya adwuma o mazi. E na maame so de say. Maame de abena wom den. Abena Mbama. Abena Mbama. Ai. Uko school way? Mako school Ashtown. School bay? St. Joseph. St. Joseph. Who class ay? 4. St. Joseph Ashtown. Who teacher needing to say? Pacha me teacher me Madam Dindi. Madam Jimaima. Eti yesi a uko fia bebu nti e na wo ba ha. Pacha. O maame so bebu. Pacha maame se me ba no ho a obese nya asem. Etu wo ne onana ne te. Pacha. E na maame se o ba no ho a obenya asem. Adenti. Me body kan nya asem dada. Adenti no nya asem, dia mema ne nya asem. Asin yakọ obefa Friday bi. Na kacha papa ofrem papa kacha na papa siyo na papa my ofaye ko ye no ni Monday ani mma me ba adwuma ani eto ano ase na mini minwafo minwa keto ne ka so be ko me papa ho nti okọ me papa ho nim na se na me na ni na no so ho nim na me na ne kacha ne sinti de bia o ma me ye me hu ti se me ye ti se maame nti me no ye se me maame me kasa se me maame wano ye den wono papa maame na tie Pachai me hu ba bi efiri no se emsa awari o papa no maame da so ware Pacha debi afiri me hu ba bi efiri no enti we no ne nana no na tie ye ne papa maame enti o trapo ba ne maame aka se owo no no a na problem ne papa no kwamene nchirimu wo ho case no ewo ye ho okay na case ni be di ye wia program no ne ye kokai mama me ne nana ne yese obetimi akọ na emom ona ehwe ne se de nana mama ka se akora ni kwase opie anadwo asa obi abetimi afa no asa omusa so ye nkura bone tie ba me ye ka asem no na me em ngonwa se de nana no akase opam no I think say opie abonten chei because charge ya o ma me de ball nana no na wo se wo nana no hwe no husu ye se de be ya onfa o ma wo pia najo so what as enti baby on nam no na empokura no ekwa bi so no enkoda de kwabena akoda yi emrabo akoda ho ba ne kwasembra ni nyina ne se awadija ye ba won kwan awadija ye timi se enkoda se akoda wa bedi mfimfin se maami so wo ba ne ho akoda ne benya asem what the akoda ne peso kire no eye wono ane maami so one ne papa maami na tie awadija ya ba se bia emuate wo kuro mama mre no omukuro mama mre no omuye kusat moye diefo frafrafu anti enkura no wo se eka papa no ho frafrafu eti nkura ne se miensa asena nti omu nyina wo papa no ho wo papa ne maame ho a wo se ka akura no kodi mam no kakra na maame no nso no ekodi we so kakra na nso akwa se papa ne pese enkura ne ko maame no ho anti se maame ne se nkura ne ba no ho benya asem papa ne okọ no papa ne pese obehwe nkura yi ya ka asem so mamu nyina motiase maame ama nanti papa ba mazi ho ene maame na betrase ya ka sama sundua ba oje nkura yi
ntisi akra no almost etu oji nkoda no so wantumi hwe wo mo ana ye mani pa binti ase se san koda se ye Ghana japade o san koda se wo mo ye Ghana japade hwa kwale waka mfimfin nipa bonni be che no ano no ode ne kɔ akoda ye nim de wo nyini ababa be ye what ma say enti se ye hwe duru ba bi a ye mra no ankasa e wo se ye yirim o ka sa abrochira ke ka say ka police fo aba ka maame ne nana no ke ba chi wo mo na anwumiri enti mambo be ne de man koda anase eye tribe no na akofa sa asemu ya ba na mamamre no wonti ase amamre no de bia ye ka amamre ne wo ho na Ghana banjo ayi wo na akrai uche upe life ba uche ze gugu no Oforisuo ye start program no unse mafutu sem no obeka se na minim se bibi se beba wati ase hwe on enti akoda ki achi ne se ka makoko sanati on Oforisuo obeka se na minim se bibi se beba na de tie nie swame ha betima ka se ye ba hanche bat ye ti kuma se ya swame ha hu pa wo de ntia nke ye mra ne nkyere se sa akoda se nke show no se be TV so na so ye beka se ye nim ni fie abasa na ene Friday yeso ye bepon ekwan be na ye befa so akoda ye beja na ana ye bepam ne se wonko aitim nye possible ka se ye na o mama ma police fa so te be wo ye nre na o kira ko ye betie yes ye ku akora bi da ha ye be ko na akora yi eno na enan ye gya no mo pe eno na mo pe eno ma we ka ho bi o eti na wan hwe ye na obi trouble bi ukoka site ya hwe ade na efe se ma wo ba na otimi kwa ha ofiri anu aba ha efe keke na wonoa ne maame se ko na wan hwe ya menya asem we me president me ati asem we kwa se wa wo ba na akora timi kwa ne maame hokosom owi a waba ne nana ne papa maame ho na wakosom de na efe mama akura kama me kura no 7 pedasa me ko hu no wato ne mpabo hye nyina atete me ko hu no wato me akura kama ene Friday su bia na ehia nkwahia we ye pon ye ko nti ye betima gya akwai ho ye sramo me sramo Oforisuo me se ana ye ma homete bibi se wie wo Ghana nsana ye de enzagueti akwai ti nkwami de ye kan me sabu suafo no so mutie ne a ye kwa ko enfa momo ese de akwa ko police station no me na police for na den e ko kasa akwa ese de ne ko ho ya Ghana no hu eduru ba bia ye jeja anyoma tra o awurade na omo matra developing countries ne say o se school car no if abroche ba abani mo school car if abroche ba abani mo ne say school car na unity a pa ba bi fa ena de wo no ye de ambulance na ba na adwane no school car ba adwane if it's a future leader say ba we shanka abrochira kama ame ne papa ko mu hu akwa wo bi mu da ka ban afa no so cha se watian no kra mpo no akwa ye bone kra watian he no ko school no ye dipe akwa do tu enwanom e ya asem kese enti hande me se de bia me kasa asem wo se ye parliament no me mako ye do time am se abato na ye koto no benefit esi enya na esa no ma wo yo benefit esi enya esa no ma wo yo akwa standard di enti abaka na tira nya me mpata hwete sam na me kra me pese wo bi kra be kasa akode na so oden me pese matika sa ni bi kra akola be we obi be fra kasa akole na so oden akoda kra obi omu ade na so na eso otete akoda yi na wanyina ye panipa na ka so otete ne papa ka akoda be yes na me pa achew na me pa achew se amamle no omungu man no obi ntimase aye fra no amamle wo sa ankora we ni mo busu ni mo no ni maame ni ba na betena ha jese nyasem ketwa se ni maame na bayina o me wo isi na me wia be frɛ no e madi no ho yawo se wo ka che me se akora we no wo ba ho no mo a ni papa hwɛ nti na wo nya adwuma wo maame no nya adwuma wo ti abo fa we dire tra wo nche ya emwa wo bla madi maame no ho yawo me wia me fa frɛ no wo madi no ho yawo pa we ye kan se nyame ampata akora we so mba fa ni firi ha de ne kɔ nyame ampata buru mba kɔ buru no yebeka chenze wa yakora wa begu o mani mase na so akora bebi odwane ba bebi papa o sa akora itwa kwam na ka pa wa sa na maji mani so na sa akoda we wo kasa wo bu no kra na wo ha ho kire se wo ko school kra na akoda wonim nyansa wonim de pa because baby wo dwane abeto ano nya baby bone
and so mo be ka se yagu o mani ma se me de meka me se Oforisuo se mo betie masem a akro mo ba hanuma for the sake of akra nti ne fa ne ko police station na police for ne mo ntrase so mo de mo saka akra hwe ente sa wo mo ye o ma so mo ba be fa akra akwa ho wo de wonim Ghana se bro ba ko bro akra yi no enya sem papa what ade na se ko so sa ana wo be ka se na minim wo bi ni o wo bi man so pe ni sika bojo okay kan o mo kan kura ke to na uku mu change eh on the live there atakwa no pe live na ne ko mu change bibi no na wo kai nana kan sim bi wo se abeti fi bodamini ade a won pa no te hada ha tu sha wa homa chene se wonam kwa ho na oba no bi se wo fi hin fa na eba wo su me free ni se na eba me free kro wi so ebia me free kro from na eba na o te hin fa o se mete Ashtown na so tro su pau kasi waso yafo mo na mu kukuru no te hada ha so di bone no adwane akwa akosha ha ese akwa o ya ye te hada ha yano na betifi bodamini mpe no na da bia meka me se awalija ye no edu ba bia emu nsem bebrebe ebi na yehunu no akolai no ne na mo ne na masasi so se o kan ho ko ne maame afam ene se o kan ho ko ne papa nso aden afam na manso a eda wo nti ye se wada ne sansa kroma ohu ba bia wo mfa ene se wo ko ha se ya pam no a ne o ko ne maame ho no ne maame na pam no se on passem ena o ko ne na ho no so na ne se waba ne maame ho no de ne onye de won ko ye se akolai di we ya asem enti akolai wonye de so hu ne mecho no enti awarija ya kasa de nana ehun sunsanso sun edoson what you say mira ho esa akolai se nyanyansa no nim a waba be pie ha se wanya ba bi boni bi anko first step see what you say a waba ha se de na wo ka se afuto no na wo de ma no se ya cha akolai bi a sheka mu ni ade be chubo se obi abayo afefe akra na ni ko su akra ye mefe so hu okọ temane kan yakodai obi peba wo ya temane kan asem na wo ka so hu kromu akra access akodai no kan nan kra no kechira bosia ye ka no so hu asem a abeto dwai a ye kese police station mebribe police phone pen for mebribe o mutie Sompa once akra so tia ye be ye adwuma se yan kase an so ne sa akolai no police wo bia no obeba so am dia no mo boayen what you say so am do mo boayen ene wadaroma an so ame swami station and officer no oye nipa se wo mo sa nipa no se bo ma ba so ye mo homa anadwo no o je fe so ema afa kwa me pacho gender minister no ya na adwuma ne sei se pokwa bna se mfama no gender minister no ai pokwa bna se na me wo asafo no pokwa bna se mfa gender minister ma no satama na ewo fie no ho ano wo ho satama na ewo fie no ho ano na man bi enam kwa ho ena na kraman ye de etwam ena driver ni no wo de speed pa o wo de bokama na pie nipa no ena na man say no ye nyesa okwa America emu ahuhia so papa na sesem na woto no na Ghana kwa no enam nipa huhia sa na wo abaya be ka se kraman no se be driver ni nyanto bo okay abrewatia na edu ba bia ye ma nipa especially gender minister o man hom so me da se na abrewatia Oforisuo be ma me hu bibi se ya na eye me ya e ma ye adoma chende ya na Nyankopon e de doma dasa emponye obi na ya na nya bi so no ye nya bi na ye toto wo no masaram ne ade o mo mpa akwada no mo mfa ne ma me mekwa akotete na mafa ne se baba why ade Americans ya no se ma me no o mpe baba ebinumu wo ho awo no ma epe ma o se dey ameko say obeda bonten de bi ya nhwe ma akwada ne nsei debi ade bi wo ho Oforisuo be ma mini adaje de na so me krampo ameka se Nyankopon adom bi no ka mefa na kese woti bia asem a ho ya da bonti ase wo ba tan yese ba bi ojo agina no na ne ba gina ho enti ye di amamre ni amane sai ba beto ye ba saram ade be chuba wo sa kwada fefefe ni akuno ni etu ni ba akọ na ne nufu no we kura no nufu afa na ededwe ba ni ayi mu abo ayi ba no edua no ne ye de kọ ye de kọ akoye sika dro na mlanti a wo mo pe mo ho anya ntem ne ma ba we eti yesre ma me fo no e blast so be ma wo no ani ada ho wo ne me be ka se ni da ho mo ani na ho wo busua ho mo ani na ho wo ba ho e kwato ba saram aware de ya yonkofa emu betimi ati at any time
eti sa wo ne wo kunu ntamate no nkyerɛ sɛ wo ba no so no wo ne wo no ntamate no ya de ba ne sɛ ye no ne sɛ na ame mi hu ye baba bi kura pa na ko sɛ wo ye sa ne ma wo sɛ na wo ba sɛ ya mamble ni nti meje wo ba aye nkora na me hu na ma ne o sɛ menya asɛm wo sɛ de edi asɛm na wo benya eti wo benya asɛm nti no wo ba no ko na mabɔnten akwada yi twa kwan mu na kanya kopon amoa e na card ne pa no wu ye ana sɛ bi nkɔ a obi kye no wo kwan inside one wo wo mazi inside ha say no mo a baby yetumu ya chese gata na mo akora na koto gata mu krampo na opla ya na say owu ya na ka wo ka ne say eti esra ahofo ne titu ne ma no mo mama ni nkọ mo nkoda no ho ne titu wo yoba e wase oba krampo na otete no nti grandi nso no baby owo bia no mesre no ka tete na na ye ka say akwada aya abo asoden akwada abonti ana so akwadi agro abonti wa chenti ne yetu ne punu mo no enye ne this time around nenda kura emu no wo school mo bu oba wan kasa ba wa chem na wo pono kwa abone so aba betimi achew enti yesira na nanomfo no so mo hwe no mu ntimi a wo munya na nkora no ko mo maame wa na se mo papa wo no munya se bia ye pam na si abonte ne de ene abrochimam okra etwa kwan mu ena esai police na wo stop cars no wo stop cars nya se omunyai no kra no entwam ena ono so yi boko no no so yi achia fa ko bo ne hwe ontwam wie ya na we wo sori aso ni broni be yepe wo betumi ni broni ayepe wo ba ya dai wo betumi ni broni ayepe na ka koda we ke ya broche de broadcast say ya ka beti wow ka kole ko ye be fada ko ne ya ka cho se o ma me ba mo kan chen so mra address bi bia ya adwuma anoma hwane no hwane hosoro no ena ni prebuo no na atete a aboa no eba beto fom omokofa ayi na left na ye de bob ye no ayi na we giam de fix bob street bob no omokofa e di begin adua no ho ayi aboa ni buo ni ye se be akola no aboa no emetento bravo ofoso eti se wo hwe mransem dunu a da sha no ke no emrofu diso o sorry aso be ko ya si no way samri abose o si no way enkwada hu hia chen mampanyin wo si nti parent bia na se obi oyo owufo bia no o hwe so obeye de na sede de ama akwada na obehwe ne yese nkwada e wo no wa brochi mem de me nko woda wo techi samuel na de ba wo facebook wo si nkwada hu hia chen mampanyin ti se udi akwada hu agro na nka na ju we se wato ba sabram maame utifio se matome maame tie wo hwede mo se maame tie abroche school car no yesi e ba ye de nko hoda school car no abenim na yiri tia pake no mesle nko future leaders e ba se bi akwada ne pe wo no way na future leader na ne wote hey hwe omo anso na yo wade achi ne yakuma akwala bi a e wo papers man na tv so a ye akwala yi ne maame wan na ne maame ebia ni o maame anya ntini papa nso ne maame wan ne papa maame wai na okay abrantie bi efre no Kobi Bernard Ghana card ho yeden pa Kobi Bernard ne card no abedi sompa omra no magine say Ghana card kwa wo foka wo kwa so na ifrito from Kobi Bernard omra from des no magi na yenkonko yenim 21st clinic asiatica expert na 21st clinic wo ba ye no amanfo bebre siatica yade no afiri wo mo so ne sayo nti no abasobode 21st clinic kwagibotwo na 21st clinic na me hu ze siatica no eyintinim yade wate se eyintinim yade eso sisi ona kokom nyira efa ho na ase ekosi wo se twan se di besi atwe wiwie no enya asem keto wa hwe ye obeka so bi atu adu na sabre no duokura aduru ano nam pomdia ano dene pa obetumi dia ma wo 21st clinic ono eni kura bibidura wo de siatica yade no ase ebibem hawaje abasobode utwa bosompoko aburuchira 21st clinic abasobode awaje no enya asem keto akura ne sayo ntigana foji wo mutum no 15 branches and wo mamu ha laboratory ne scan fidi ahodo pi no do befam na wasa siatica yade no ase ama na wose men kan cho say
ya de bibre biada fabra ko 21st clinic obetu ase na wode amount kuma se hwan overseas alpha radio chemu wa obo ase cancer quarters ho na 21st clinic wo Accra East Legon woni America House no na ebo ho pe dometa makaso atakwata kradi kofodua enkoko sunya ni brekum wanchi tachiman enkransa go so debi so dwabo so 21st clinic ko sinye mini 0540311311 0540311311 yakwa homane so akoda awayira no afutu semben ne de ma awofo a omo etetete sa akoda na yira afutu sem ben ena yede ema sa mamefo a empempi woto omo ba asawuram na tribalism ene culture bi etoto nkoda egu akoda wo ne nana bema ne nana ho aye bema no emame no ono esa akone mame ho a ka akoda di amane na ko hu no eya asem o eya asem papa hello Mr. Oforisuo yeah ya mpati Muhammad ba Sebi Yakubu na Emma Bay okay yo papa let's say akalo mo fa police for na so sorry for nya akala no so amene ka so beti tina mo fa ma no mo fa ma sa da ofri biu de bia na me frɛ wo kan fa ni pebi gana ya di tie so eni amamle eni ko fa mu die eni wo mu die eni be problem de ma gana man na se case bia na o ka sa akobi akofa obi o so fa ma no the second so sorry for super sorry say o man ko just newu man no so because for them me be tasia how are we going to go the nation asanto amamle anwo amabobi amamle e wo to step in na about child welfare ye amamle so every child welfare so them ka wo ba o no ba wo ba unless otherwise mami e sha fla o no o amamle ni akano ba dia wa tilo da koto oh hello baby afrefre udin so that you say mama you can say free transport yetio pacho akwa no wadi mfise akoda no wadi emfinhia edu 10 solid good years wa she akwa kemi san Osei Aboagye Oforisuo sa try long sorry to say how much am I no much more enti Ghana aban ni fa me nai entiro sa omumma no entwem Ghana wo mre boss ankoda no ho ban ende duru ba bia nyo mo culture no hello baby afrefre udin o ka se free Asante Mpe Rashid o ka se free Asante Mpe from say Rashid yentio me ko mi ni no ama me nya sa na tie empuku so no ba na ja sala so ba ni ba ni ti ko bi fa sa no be man so ba ya ma mi an na ya ti ndi je be ma no ko ye ne die to pa se ma ku okay hello baby afrefre udin yeah majo mi de ire di jesu the category kono papra okay na me pacho be ma no mi ti no ho ya opa mi di be ma no ho ya opa so me ja akwara no wo ko ma me no fa obi na problem no ama akwara ni na ma bonti ta obojo mun kan tire so ngo pa akwara no ko no yai dan timu na woji no enye pe okay hello odin baby afrefre Edinde ando the cafe Asem ku okay ya the man here no en famla kwam kura ne obani na the famla kwam because the cost of Ghana no and the kasa make cafe ku be too serious and I'm how was that and sweet abrabono yen kasa but anka awari de yawari de am manasa into mo kra ba ti de kom no switch at the now da wo ko ni okay hello baby afrefre udin go so ba mama age maje so ba pa tamu mo ye de kama pa papa no le nti ya sa no san ko na ko ma me no ko ska de be ma ni nti no bo pa o ye sa no
Ghana for me man Ghana for me man bi. I be most how much you know tribalism. But Solana na you will be that from watch I am what is that? So okay, your last caller. Hello. Baby, I'm free Udin. You may make us a free or Boise Gausu. Get you. Also, me, I'm a fan. In the Amon Chairman. Okay. And say, it's no problem. I'm not the man. Let me walk my face. Na my wife no maybe my separation by Accra. Na me Franklano, I know Moko, the man Moko now. I do Moko school. Me na me answer. Papa by say, I'm Uncle Alan na the man Moko if you ask it. But the Franklano Saba must back. Na Uncle Alan nam rough of and will be friend of bomber money. So to me the fair Banaka can say. Let's have about the Francolano about what the Diana was here. About the company. You are some Colano or show me. Oh, and see, Papa, but I must say, Yamen come only in my palm. Okay. I was say, your social welfare for no issue for this so near this entity we a film kakra. Name say Mamfu Yirefi Adia kakra. Asem Mpe papa. O maame nam kwamu ba. Wo ba ya na kaposi fu ache no. O maame no na na adwiri mu ada ho. Mama nchia maame afi abohema Afrika Aboagye. Why? Na ko na yire nwumire aka ne ka ne maame ka wo bepe ba bi afa. Abetu. Okay. Owo fa he. Oye na dwuma. Abetu. Na madam fuya police ni ya wo runabout tree. Confuse dwumadi ni agro ko. Oh yeah. Scorpion, yeah. Scorpion. Aswasi police for no mo fa dwumadi ni Abetu we plumber 1. Yeah, nti. Okay. Abrotia. Yera sorry George or say or show no enjoy wo agricabula so Mr. Asari Construction was a fantastic program na ni ji ho pa ne ye church adwumade ya Yakopon ko so enhye na ba fo wu ase ye adwumaso ye da se na o se o hwe ye the free UK abrochimemo Helena Jamfi say ye no kra palande kra so sa enkura no hu hia papa blessing na free ye say enne Rosentry say beautiful queen Yomeda say Samuel Kwadwo Ochre Abrotia kutaboduem also the need abasa kutabo akoda ne maame apim wa ha koda because Asem Mpe Nipa ne Sompa no baby ayedru no wo hyetu kurum kra ibi ye wapie maame memo akwa aba empom ti say ababa we uba no ma one so kakra wate ababa we uba no adentina akoda wadin fihia edu wo yoba obi betumi ahia na fefe no obi betumi ache na kogi sikaduro enei amanfo nwomo mo yini kuro mu no enya asem ketwa adenti na ese basa koda timi pie no medantem me ba cha kula no emre me de masem ba ha sei me ne mi kunna na ye waro ye ntimi na awo miensa nti we na ye me ba penin enti na won hwe me no wagya me hone nkula no enti eduru ba bi na me nko amintimi enti me ka kire abrante ne se onya bebi owo ne beni na owo no mbla ne hwe nkula no ma me di ne hu wurewure mo ma me atete me saa enti ese no akode ya asem o kan ne se akode ya asem o kan ye ne se wo bai wo se onko wo bata no a wo wunyim akwara no adenti na apam no so onko ma nka se onko me de ba ha sei se nka me ne nkula no betena enti omo ampene o papa no omo ampene se me ne nkula no ntena eno omo je nkula be ma no sa pe wana debi wa ware ai wono oba nete wo so me de me ware no okay ye mane pompro ye de se wote ye waba nemum no adwada bra otie senye bibintia kebama police fo ache wanwumere yi emfa hono se odi bi mana di fo kebama police afawo entedwada bra ne ka akoda ne ho asem ye ye be invite ukunu no ene wase ba no what ma say ohun so kakra nwumere yi abrotia
of also bema yana yetie fo ni nyina se Mr. Hubert wo UK ya chia mu nyina se fast mu nyina mo de messages ba ye da mo asenya me ya adomo a ye besa ehye biem na ye fa happy birthday enfa Emma Esther Fosuwa di ne dwuma what 21st clinic Techimai branch enne eye na wo dent no Fosuwa Esther Fosuwa yema happy birthday nyankopon enkoso enhraw na efa apomode hunim dia nyankopon dia domo no efa di dwuma ema ne nyina nkonkan enfa ma we love you so much we cherish the work that you are doing to for us nyankopon koso a enhraw na yenko eye papa yi wono so de CJ ena dodo na de friend Mr. Kwabena Asante aka CJ wodi ne dwuma sepom fitter wo Naila Power zone 20 ewo magazine he ya na ene na wode we efri ne ho kan ntwotwo mucho na de nyina ne bedmate Mrs. Joyce Osei ya wono say home use dealer ewo tafo ose be ma odo bro so ntine yakopon koso a ensure no do anamo ACA enfa emma sanso ena omona samoa be ma ese fa happy birthday enfa emma oba akwasua ya wono so ewo so ame hasenom ahosia ene wa wodenti no omona samoa be ma ne Asem Mpe Nipa nyina no yesi ye mo happy birthday oba akwasua na eye call no yakopon koso enhraw no ma nkwase akwasua do no fa Asem Mpe Nipa agro hey the supermarket o come mekom so ame mekom no anti mercy adam for pa anti mercy adam for pa no hey na kwasua de David oye nipa say na we call be no otie we na foreign one okay enyakopon ko so jama kwatenti apomden ene awode wona da wetimi de ati Asem Mpe Nipa de amayen na we so efree Evans ono so ewo suma ahinkro ya no wobono mantemo wo se ekwamo no ankasa ne dofo preko penketia Augustina na ye wa wodenti Evans enka ncho se odo papa ye wo sre nyamepa e de emma wo eyi picture na ma me so Augustina picture no wa mo fanto so ma me na o ma me boye why omutie dwumede pa na yenko dankwa boadi wa Philomena wono so ekosuku was St. Louis College of Education Kumasi Hasenum ne ye na wodenti no dankwa unua ba ono so adwa dankwa se odo papa wo se nyamepa de maw na adwa dankwa na nkasa nso ye nsentre ni nyankopon ya adoma adwa da wudi birthday ene to happy birthday inadi de amaw nyankopon koso a no dutu anamo ensi bia ekron enfa maw Dr. Eric Mafo Pacha mo fa the picture nto so mame ordini dwuma ewo 21st clinic Dr. Penya ono so ewo ho eno no Dr. Eric Mafo nyakopon ya adoma a wochina ye chia papa ye hwe wani madwa dankwa de no mo fa Dr. Eric Mafo de no ento so emfa emma ye nyame ya adoma a doctor ye hwe wani mse obeba beka yensa na healing point dwumedie so ocha nyame ya adoma a hepatitis B ya de no edi amanfo ye beka ho asem nte no ye chia kwa so no nko nyakopon koso insha na onka ho na chia nyame ya adoma wanya ahoden de aba besomye yada asofo so bema aha ana yade Asem Mpe Nipa dwumadie no enyina besie akwani asaso obibia wo boaye ema dwumadie ekọ kama no obibia wo boaye ema dwumadie ekọ so kama no Dr. Selasin Kansa say Juliet Boaben wo Cape Coast Juliet Boaben wo Cape Coast wo ye dwuma wo Mineral Water Company ne birthday in advance enti abroti ya china obetumi aye edi amano akwani asanya so obibia obo aye me edi Asem Mpe Nipa dwumadie edebra ewo no ye beda ase ye papa of kufru bufu mpa ba masuketo am yi pebre na asa ya Aboagye Oforisuo ne ti Oforisuo menema pamfo ye ko long time Oni timbi epue opue ya wampue ni kwao